ke lage ring ber di lang hen jadi itu ad kay lapan along ria ba schedule ke karbia pandet kali lage all tribes lo la si non ili tungge karbia tumpan se penel along ta hang chot arko kapre ka kay tumanta tribes atau mungkin hang det nang ia pot mo pi unji pusimatalo sik schedule kaselam background le lang dam lo te la ke independent kingdom Allah si kapin chong yipon apan si kamata kalabang suhut na chomang atu ametang independent kingdom do o hatan levos im kat ar doloi pulo halatum an independent lasi halatum kasi bajain kia atum apa independence outside India alatum kecipi dia pananing hang pola lasi deed of accession ta 1948 si claim dia la tu independence long era pi lanta Nehru bang Sudomat Reverend JJM Nichols Roy I have you Tom hadak dulo lansi alang litum khasiatum India lo tunana ukit roita nonta khasi isia section hitum section dumke Reverend JJM Nichols Roy pan aning dok di aning oil lak hala so kitun dia pon lapen ke Reverend Kalilo AZ Pizzo lapen Reverend JJM Nichols Roy ang bong cingki pig lo itu India lo dun nang ni pulo hala AZ Pizzo bang athema aprang manda itu independent Nichols Roy tapu aprang manda itu independent lo kita non ke itu ma problema bang ke ar lo dun kok la India ar lo dun turong si me popon amat si to tante wecing kikir ang do thong di thong lo ne pene cingki amat si to tante itu ate long akaprek le tamana mu nang tum cumang hasia tumyong si inglim lo pula tante ni tum nang rap tum ko ni tum inglim lo pula te nang tum nang rap tum hala cumang hasia tum long pula te hala dakke la sohot itum karbia tum ki are cho kaprek te ma te hala da ili tum atriti do ko 1600 lo ne 1500 lo ne treaty do lo hala ko we by da po lo non aning kan wang ta February tiklu ko we by da claim bomb lo hala so a treaty pen o masi ili tum khasiat tu melong pen jirpo jari jamai kusi cipulo nama si hala khasiat tu a decision ke melong ili tum da end that lo amat itu India arlo dodon kok apike hala la history bang choi kiba kalang iklo hela da chakhan ik nang postam specific question time isi do kok pot athema panel do ik o panelist that is nanti ethan et un eti alam mang hadin nang litum jong helen ni pantan et tu tan et un el lagi athema la background sini ni tem ponat la sini po ano kang tang di hala la sina tum sik hidul long thek long lo te lang lo te o aja ka tum ke article 2 clause 2 pen si ke man le hadi jong si article pen ke man lo tang te hadi ilitum law silam anta as per the power given to us by article such and such product of the non schedule along halatokti athema article penle schedule ke keman kali halake isi India a constitution pen ilitum a constitution akachirap kibija pansi article 244 clause 2 along ke to we will make
six schedule bahadak tokti the six schedule ating ben si claim po wana thada six schedule doyat no apran six schedule ke ka declare ke 26 November 1949 hal constitution ka declare long si lata declare don fit constitution declare that apile laga declare kali lake jong si constitution pensi India constitution article pensi man polotan te la bangke apija porlo declare that apisi geman dia porlo la bandak tok that di non si schedule long nani tu ke langhor tame harage from such and such article tokti lage la si mini constitution pura ke puilo la pen ke chief justice hidayatullah ta constitution within constitution puilo mane ke than ke joy ke ya pan complicated bostu ke than ke joy ke ya pan si la son pa la sinelita ke than ta half sadin itu manang pidat lo pu iya hala autonomous bo chini ne det ong si ba chini ne mene he ko pu si chini poma elitum ke bang kitab lo ta mikir operap si tok lo pen Indian Army atunta extremely low the level of awareness is extremely low body la puanan te lagi itu ngachini sumprung lo la ke chini sumprung ji autonomous puta pia postu lo mata chini jadi la si Allah ma bangke halaso otonomi nang pidet bangke lagi abinong ke itum adet sinang kim pidet kali lata autonomous po auto po jo itum metang sa chikim lasi order bang nang pidet lo provision no bangke na six schedule paragraph 1 lo masinang pidet and talk that no halaso ateng ben itum claim lo la pot si six schedule lo bangke ason ke state pen si homan la pen ason isi word hini ke thom do hala da paragraph 14 da rokom paragraph 14 ate inglete nonomat ke India president ilitum six schedule arlo nang interfere do nun e yung si India president da na interfere do nun e pulote la ke country pen jihoman lu bonte akapre ka country lu body yo la son yo alam bang la pen hala state along jihoman wala abangke la ke itum long li alam long li la pen forest la pen isi kopia mang majong dolang ho la bang itum pan ha primary education talo la ana bang ke itum aprang inherent subject la ke aprang pen itum manang pidat la hala bang ke hala hui an ke itum ke claim ke state aja kong men si itum claim bom lo non long li alama bang along tinta nang tum aron ci selam not jong si akaprek a state kalite kok si long li aron ka ci selam unpo ponchaya ta phan ke nang tum aron ci selam non poning hok ta tok ti ponchaya tum aron ci selam un ki six schedule la tum mangke six schedule area tum mangke aron hala daket tok an kep lo ner kep lo net ke aron ci selam un lang der non lage na chung ka deui ta la si dak labang so discussion long nang ke lang dun na tum an panang kar ju dun tum an ke di ke men nei ke nili lam da arju je der non la ka deui lam da arju je der non 60 lam ke for hever no nang me thang se chini pu na ke nang me thang se chini wo mat no nang for heri pu na pu don po dei aku 60 la kita phala constitutional law masido ling na tu do ke di apian na tu ada masido si schedule akaprek ta dola nam non la pen HAD tum da hu di si publish lo I check bag do aketi si schedule non pernah lo ni ke do ta hill area department long do yi hada the reprint to that non por here at hand ni liman ta chini ngele por here se ke chini chon la ka chini anta la pot si la ke ka chini yi ke nang le tum dak ke wang ke me pik alam lo a hok lo chini in tung nang ji la tu ke chini in tung lo me sen lo si sik chidul hala para pi lo unon de long le alam
ala ayah tumpul settlement award away kulhadi settlement po award ke lake act along sidoji ACT hadi act along non-illegal land and revenue law of Caribbean Autonomous Council abinong silam det nang dia podo ilitum silam le det lo amat bang Assam government tum nang impose dun det lo 1953 an ingkan na ke impose dun po pe pot sige po jong si council jong si kasilam lo po sonte hala so hi ke pi ke council chairman si so hi ke pi CM ta chin lang di galang ke di alo anta laga chairman si so hi ke pi Churoi ko. non ke hada ke secretary general chief secretary si ka so hi an ke dei settlement Utho da question len pik lo na. da pik la helage piking nun tak pona thang la chini det po Tho. nang disturb dun thurong nang nelo Kali time specific nili ke cheng hot chok pendaning lah. je 15 minutes sang bong nang lipan ke thoma question ar jo ki. chok oni petang Ka do ka we penel. ni petang det la salaman se ning ke chok along apre ke ning yu ni hala 1953 ilitum Assam Land Revenue Regulation ke enahu hadak provision po along ke tok do state government pu tipu adim an ke autonomous district council pule chini not hadak ke tok do lapen ke DC pu ke pu anadim ke revenue officer pule nang tum chini not puja ortho ke pilo council is Caribbean Autonomous Council is equal to Assam government. Allah long ipudo. Anke enang litum aja kong abe pubom yenang mante. Aja kong idulu itu. Muti itum je utilize tektedet bondo. Lapen nang kapasik sakdun tum taduk ahok lo. Athema governor bangke appointed with the concurrence of the state government kematidi. Amasi government itu governor tum tala chief minister mani tum pan peri po aron ke vehe governor ke itum council akam an ke paragraph 20 BA pen si claim nangji. Setan latum arlu pen unwritten nidi tok tepin pen kaperi po an ke hala claim dunde de titi. An ke hala pulote la hello itum autonomous state nang wek nai. Lasi nitum APHLC ke number 1 ke autonomous state ke hang hello. Lapen number 2 ke la ke 6 schedule kapang tang. Lapen ke kang butang jakong anako che end to end nangji. 6 schedule pan la hello. Non ke kang butang an ke ing budet lo non aku dam to end pupusi non 125th amendment lo ke tok do. Council pen ponchat ke at par mane pache human det pupusi pu. Dei angge lage itu along ri la pen akhai ke kibira kam lo bolage amune ke thithe de chi ke thithe hai seta itum lage itum det ko hisab ke lage kibir lo en ke plangi la sini tum pudun lo ke tok pen pudun lo non ta parliament long ta do seta non hala kape pas je po long ke iltum APHLC pen a suggestion hala anon sorma a commission along ke dulu APHLC pen a suggestion talk that lo ada nili ki talk apot masih ada doko bi pon kok lo na tumta sita non lo ka selam long bangke non 125 ala constitution amendment long bangke la ke pawi to that lo la pen ke ponchat pen paching bar that bo council bang la son si ke to la si itu mo pen pulo la ke itum entertainment takali inexoy na yalam takali Richard de prop na yalam takali labang ke itum life and death question kusineli chini labang lasi laan siningi chot lo kadi akar do ulang hai seta laan siningi chot lo dei buthot non si karjuji dolang labang ke Caribbean long regional party ke who SDC who dolo la so ke regional party regionalism na sormu bang ke avita sonji tiklong kason kavia ju dingolo no pana ningkan no kasinon nang litum ke si regional party lo regionalism na so sentiment ben nang litum la facebook ben siklamik bom no non puthot regional party atum power bang suji punang ni mata dam a future the regional party
the Karbeng Long Long especially. Jong si regional party jong si achan sa vidyat lo pulot lage itu ma district mo pengi putang ateng lo itu ma kay pen long rige kibir ko. La pen jong si autonomous state ba separate state anta hang nang pulot ang te aprang ta upuson si APHLC ke jeplang ilo. Captain Williamson sangma ta Congress minister halabang suhu. Congress a Minister Hill Area Department a Minister lo Captain Williamson sangma. La si 1960 abino nga 1954 pen si hanglo. Niliputa dun krilo. 1960 an kan niliputa dun lo hala APHLC ke former nita. Hadak si dun lo he is also one of the founder founding member lo alang ita nilipuwa mata. Ay hala tum ko po si Congress pen kaki ulo ante. Congress hinupik pupupi. Sita National Party along dokok lote. Lam tan ningje long li. Nang litum hang nang pon pede jige. Non li litum India block along. Meeting dolo. Ladak national level lo body. Hadak nilige do. Nilige jata ningje long. Upon atiman nilige regional party. Congress kita Assam Karbiang long a Congress leader ki nuta dunde hadake. Papidun dalong li hada. La sonsi ilituma Biren Singh intia ke hai prang MP bangta alang dia mata tek serabang alang li ni tum panang pulo ni tum ke dam long li unang tum ke pina banta dam long ji anke itum regional party atum le a chepang tang tite ni tum jong si jakong ave pulo tang te ha central long kaningji dam dia bangta ave ni tum jong si national party atum chot pulo te ili halatum ningye dam loman ningye dam de mata ili chini dunde bang paningye ta long le di paningye long sitala nang la ningye non la hen lo de kogi nang na ningye long le long la si itu regional party la ke pang tang bek nangi la pen regional party ke itum a chance do bek lang la tu ke ako a bek lo te la ke det ke kivir Suruh iklo, lasi non nang lipan jase met nang kar jugang tung mangalai kalau council along water lease lapen to trading license to non-tribal taho lason taksi land rights to tribal people in 6 schedule area pula so lahaya puthak bang penangan keklang do iglo lasin nang li la support kopi mathai ginang li opinion council unan ke nang request lo unan ke mana compress si itum pan autonomous district ng silam pilo paragraph 1 pen la autonomous district ko mat lo kasolay po la tum kasolay ji kacari ji ke autonomous council sila manak usi article 1 along clause 2 along di idola clause 2 along autonomous council silam deta ande autonomous council ke ko mat lo hala dakta akam ke claim po la masi autonomous council ke claim ji aphan ke hala state government ba India government ke itu mange la son le la hello dei pke nang silam pipelo athima autonomous pedang de loke di emithang se silam nang po la play la itum emithang itum banjak kong nang PG aphan si paragraph 2 sa paragraph 7 along pulo nang tum election ka piduta nang tum maningke hangateng benle election da pidunon voter list dan ang tumaning ke hangating men salam nun wala dakipu clause paragraph 2 sa paragraph 7 along clause sa paragraph 6 detail talk erlo sa paragraph 6 along members ko ando yima ningkan ko ando yima lapen ke kumatsi vote pilong yima kumatsi election tur long yima lahe hui anta nang tumne metang le silam nun methang le silam non polote bongali bihani tum hande pitura nang dei po bang ako putunu itum dahala bang ning hang no lagi athema tribal area pukok loke adeta masi tribal atuma pan pukok loke ante ane tribal area jong sika chepahem puji polote
MSC non ke MSC pulo. MSC atum si cepahem pu ko wedi. Bang MSC pulo te lage oto kalidet lage di. Emetang kalidet lage di. Ala itum emetang kalidet ka ceplang ike itum hala fundamental law itum ka selam nangi ke paragraph 2 sub paragraph 7 handle. Silam lo te governor pan kilo nangita paragraph 20 BA pensi lo nangi. Lapen BA pensi ke doan council itong kasilam Allah an ke BA pensi lo et nangi hada ketok do ner kep lo ne do hada ketok. Hala dak ketok along la paragraph 2 sub paragraph 7 alam dah dak tok lo hada. La hello. La selam lo te an ke itum otonomi do po. Non ke avelo non otonomi. Itum adet bang pon et do hauragata. Ne kikoi pelang pi. Keroni da bang pon et do. Bukayan da bang pon et do. Deu panita itum long ve. Non ke. La son nang pan ke plang dang lo. Athema itum ning ke hangateng penle voter list ka selam kalidet ke. Bang pas bang pan si paselam rong. Ke cengko ke itum metang si claim anta de. Ne lidak secretary ke dohut anta election section dolang halau so. Itum councillor lo. Election branch dolang halau ban. Non ke halau ta vedet lo. La hello. Trading license, land rights. Land rights pulga di hala a law itum silam lelang ke paragraph 3 clause 2 body clause 1 lo ne clause 2 lo ne la pen e along body ya EGF la son tom along si itum law silam nangi pugetok do itum no anda silam le de lo Choro iklo. Lasi nona bang ke question answer kini bang. Bang at home. Bang at home. Bang at home lapu. Oh. Lapu. Còn này neng yo prang bo. Lapu yo. Nalo speaker. Oh. PSLC mate independent ken party atum. Chukidam tang council election kijut pen. Cikleon trok ang bong council re-election doji pusi pulo. Lasi lang so cikleon trok pling plecot lang ba kathara sanghu posisi kar ini pu. Sialang bang kalang litum pulo. High court ta case piat loke. Lasi labang so high court kopia potse case par sudam dedat ma. Ruling BJP atum tong khang cek ma. Mate alang litum bang contradiction ma tong khang cek ma. Lang so lam se kar dak lipan nang kar jo long ke hala ave anta Kali. Hela. lagi nili takepin da cho Next. dak ave jo Next lapu yo. Lapu yo. Kathar sangho phan karjuji lam theke lapu hila alangli election appointin election ki thudun agenda kaprek alam Specific kaprek. question. Number Physical one is judging. very important question alangli team kar binglong mate non kedobom council kedobom ke lage BJP sarkar lo alangli ki pu bangke council jakong wepin lo number one bangke third grade lapen fourth grade sakurita piunilo la isilo isipen bangke longlei phelang jakong wedalo alangli pulok luni circle ta nogo pondelo lapen difu circle bang kami Specific pilo nang likar jugang tungke. Pilo. Question bang. council jakong Question bang. dalam posisi la di dak ave kartu di saya kathar ba To. ave lagi Next yo lapu terang sango jo la lapu. dak ave lagi Lapu terang sango. Lapu. la nili pan na pe jing je toy along pen lenar yunon kali karbinglong non dogoma sarkar kan nang li Kali lapu pi please. jakong obedet council jakong cirui lapu lampot niri penang dak ni ni paning ye toy te det yo Next mapan lo. So DJ na. dak ating nai ka di Kali question answer ke nang li pan doik ji lake. kita dak ating ben kalang lo la so ting ben nang po Nilimen horsing kera sukur kutatu lasi jai kathar saraphan kadui gelo pena non lamuke nangling pula related dak to topic situlo wajib same nangli tokso lapen nangli rong rubalong inut haladak social media long jitu nili
naga tek dun long. Hala dak isi ini lah dak question ni mina jong jong. Direct question long le dami kon. Direct question ke lah hello. Election tin le wang sedame nale tum CPT dun po. CPT dun delo polo dang te nale tum remde po ke hai bang ke dak BJP hai po. Hai delo polo te ako rarang no nale dutuk po bongo sena tum kai te. Parti ke ngali ngali specific Lasopen questions. Lagawi Ako dah kebetulan- pengosen alam dah weh. ako kali nang li pila long ni jelam tu nilai nang Kira kan. sao? Hala dah ke Lasopen hala ako- ka tong break lo. Non dah kan ingin nang alam si Arjun nang No, next malo. Ako dolang Avelo bang thomal. Bang Samuel. song pro karlo tum ka chitok along lata non ateng ke 26 constituency Reply ko pa open for all lapen nong long rike babang ke open for all si Joy po, chitok joy po. ta sikar du itu. Lagi dah ke habis je. Popular. আচ্ছা কাথার সভা নিলি সি আলাম কার্জুং তু মাংলা ল Dang nelo joy lo. Bang Tom tang lo. Apor lo. Ha? Non pan gali bo mo bang. Nang kali hala daga topi ka putang mo bang topi kali det matila si not bang bang thom ni gil na aron mena tengke Oi la topi ting le nang ingin na. kali la si nili karjung Penili tu sa bang kala lo penili sa kya hai tu. eh Patay si ninge dete non patay ke permission piuni lo. Lasi penili tum ke ninge tang lo puti joy lo. Lasi non mang ke nang pini pui hilang ma. Kata so. Belo. Belo. Kejut lo. Dek. Atau apor dah belo pula. Lo. So ente nang pan surik lo. Oh. Nang si tong dun pot. Then ha? Ente kating hon kadok we korting gir la pen. Man peng ke do penelis atum non adun thu penelis bangke nangli tum chinik ta hai lo alang li hat-trick lo MLA ke hai batai thom lo la pen Assam tribal alidar satum phan la pen tribal alidar thum phan ke pangrum lo so asai alang li dengi pik lo te alang li ke madu dagali lo huliram terang lo alang li phandak pan ke wangi phan tunri lo Lapan pon sini som tidak. Kiting sinali phandak an nali welcome iglo la penal phan ka dom pajir iglo alangli huliram terang alangli phan akim pachini jok lo 1985 aningan PDF pusing lo People's Democratic Party hala sa hupenta alangli politics long kerap dun lo kita la sofrang alangli NTPC National Thermal Project ma corporate power corporation walang lai ta asakuri mipik hala so sakri ki upup si alang politics long keba tapi alang li ajarni bang aju ting lo lapen MLA ta batai thom hire lo lapen ison alam nang litum kadu weta kini hur ta hai pa yak kum kini ne ta hai Karbang long ke pu 1937 pen non an MLA election to la song bong MLA dupik lo Sita Assam Assembly long best legislator award ke alang li huliram terang siklong best legislator award Inumet lang lata. Majok lang. lang lepin lang all Assam long. Kasi alang li best legislator award kelong ke 1998 la Assam Assembly silver jubilee huti alang li phan Assam Governor SK Sinha pajiri lo alang li phan memento da pilo la pen turing ko angka alang li phan kasi alang li phan ni li puthot congratulations pig lo nang li phan So ante kecethan cimung leceng pon iklo na. Lasi la sofrang puthot nang litum kadok oi fans tame house rule ni li pangopen kethanason house rule bang nang litum maintaining po decorum discipline bang maintaining po pusi kadok oi fans tame chuning reklo. Lasi terang sangho nang li ke tribal phansi ke claimik lo ke cheng hut pen tame isi NTPC isi sakuri mesen fadak chi obup si karbiak hai ba tribal tum phan claim nahi pusi nang li nang barik lo la so PDF pen ASGC long penangan an kan claimik lo la pen non bang ki jutsi bang LDF
Lasi la swang bong shortly thi hek pen nangli experience jeser exima as a indigenous peoples a leader I issues aput ha tribal people I issues aput ha Choro lo lang tung dak na pamon. Si bangke la para activity kewan long so so pati la ana tupi mana biek pada bangke nili bihe ko pe hormata thanga ke alam thanga thanga ro alam thanga alam ma to nili ning do si bangke kerso alam he bangke nili asamis school pore lo sarkar na so pi chera punji ni panang to itu ada ka bengali medium pore nang ko pore beto ama ba phi bang hendak siksa ko asu dum ko kapon hi lege tekip siksa siksa wang amat kewang pen puthot la class 7 abu da papan bangke longang wang nai pulo det cha amat naho ka school da long le si bengali medium school long tu do longang bengali ama dil ning do isi bang la heno na class ang bong isi dak do mati la so hut la first bench along ama sin tu bengali small side pen ne ki bom hut dil phana pu দেখি মিকিরের মাথা কত মানে মিকির তোমরা কারবিনো কান মাকে ঠিক মা দাদা কিন্তু চেদাম ন দিলি হাই দে বাপরে বা তোরাও কম নয় মানে কেরসো আলাম দিন যে ক্লাস 7 হবো তো যাদো হালা সোর পে মেসেজ লাহাই দোলো পেনান দোলো বতো পে নি পি বাংকে আলো হেলো জানো পেন ऐसे बट कॉटन कॉलेज का पढ़े हो 73 to 75 ako 77 to 79 so पढ़े पे जो बांके la so bangke India lo mo turmoil kapre political situation go jat lo kadu pen koton lo pore hut bangke there were two types of politics isi bangke ala mainstream kunang ko asamis nationalism lo jat lo pen isi bangke progressive politics lo pen la isi bangke jase la progressive politics lo ti cerap lo kadu ada kem lo jat lo kadu Kasi halat sur asam movement na nangdo amad mutung la degree ko pore ketang na bangke asam movement nangdo lo man nil dadang asam movement no sidulong ko no Karbiangong district mo songgam committee anong dulo rasul tum dak nel organization tak keteng do Karbiangong association ko ake hay dorom sinteron do dorom sinteron chomang ko mga student campbell bangke na hay kan amala so bi bangke movement magta sam tu hoy lo amad sakuri pinekem nei puno amad nili NTPC kita maprang North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation polong stand manager kem la kan sila bank kem mo mat la pen memu so sakuri pula NTPC National Thermal Power Corporation first batch of executive nil tu ada dulo amat ada claim mo hut po asam bo pen nang dulo dubom hut bangan Delhi e gotona nang dulo amat dili matalo ni da ko pilo claim mo mat nili langkat ju ai chan pong ko langkat ju ganang ka di pa bangka ni panang support kulang ko hala bone sign pilang ko jong si nang panana ningkan sakuri claim ke pula panang tangkap pasti nai itu nang ketok bang tu ketok do bi ketok bang ni ngong ni pan aning nang itu kong su pan ka te aning kan acikro sedang ka wai nang ko ini liwang wang pendang pangan ni bekar po ta pinga festival ta hopini ko so nang kem mo ja to tapi mangaran sina plus ma hala sosya asam lo matla asam me court chetok lo jat lo mat 85 ningkan mat you put pen tu velteron tu ton bedu rom senteron dokto jonto rong pi chilang ti PDF tenglo o election through nahi mat through no mi bochan pen okay o pai ni barat kera pente hai tapi hala so pen masih isia commitment tu pen EGP pen accord dulu jat lo do we mat dura pen ni puno EGP hai ka dos ni mana bangke cabinet ma ministry no ponte mane EGP pen kacara repina muni fan masi ministry pe jan do na pi bangka dak ESTC seng do almost nili bangke so nilong do koklo dak ESTC PSA KNC lah ka do chilang si lasi laso pi bangka isi bangka kelang dam mangan la pu hento ya aho kar bi tu duk pi la pendak papi o problem do kar bi do di masa no rengma no tiwa ka do wil hai untuk ini tumta situation ke unique situation unique kita adim bang unique kan tapi ini tu pulang tamu pun nangga pe kecerap tu pulang hat tu pen nonggang tu bang ahok pe kecerap tu oh dah pulang tamu pun den besala ke khasi pen kecerap tu jenjat pen kecerap tu kasi hapu
Meghala kedai tumhan bangke tinggi than lo pun dah orang tum bangke cuma tumpen pane tinggi than culture kan tu kira penang gula kan tu bangke khamia pen sab puna kala kedai tu bangla kapre asi puta karbi sita kadong karbi pan tong si kirung ponai ba kerai ponai mate opine klam nei tuang te lahai ta pagrup kaya sona bangke educationally socially economically we are backward dan politically bangke jasakan bang ko asam state ar lusi ko state long the power to people to present ka lahai kadong lang namun punte methang alang page or pen kopusi methang farman ya ko suan ma laso bidi strategi laso teknik bangke bidang ko lahai si dile kapre ka akam tiklam pon nangko bangke Correct lo. Lasin nona bang kay ilitum teklong lo ilitum aspi dak penangan ayudatum karbi ayudatum penangan kacang dadapan workforce po isap lo kacang dadapan karbiang long peningtan jot kali asam peningtan lata North India Western India South India anda do along penangan dulu ilitum laso a situation a hot dak karbiang long mang ke ilitum mang ke isi alam the klang bom dak bang ke je dak bang tribal area pot non tribal tumhan mang ke laan awar sai pinang ne ba isi jo economic alam puthak ba lahai alam puthak penangan alam klang bom isus du bom ti laso isus ke do pena jok ilitum dak suppose dak le peneson cheplang lo isi examples tame dolo afrang tame ilitum laso a history bang ilitum dam pulo te ilitum theklong dak karbiang long peneson non tribal tumen puikon ba bang khay tumen pene te laso a repercussion ba laso problem hong abe dejima ba hong do kok ta theklong lasinon laso workforce atum phan just bet pet nang like economic akene affairs tong stame council long do iglo frang lasinon laso pot nang like teng bulo de koson si la support address on jima la support nane akisung abe dejima nane akitiku abe dejima lo tum phan ai su ko son te ke patu no ko son si resolve sun ko lasin nili pudang bang lah puna karbi itum kedua hai bang karbi itum ke unique situation non naga tum puna naga tum bang ke tum Myanmar na tu dol ke pegalam bonta asam na tu bang ke nane asam na ji kesu la pudak karbi lo adu garai tu ta pu puda ni do margaret na tu naga asam so tati khasi itu jengki itu latum nane karbi lo lo ta nane rong itu ne bonta basically itu mekhala lo so tati garu udah karbi itu mana songali karbi itu mereka kacih hoy pun lang maghala pen keno asam kondu la pen kacar long do long pun maghala arlu ta topi di hoy malam malam kasi itu mereka ciri nang pi kason topi keciri nang ya son wonte la son lo kumat imet hanga farman cima ta tedet la son lo kumat imet hanga kap ceklem la son lo kumat imet hanga jakong pe ong ida tu kasi la so ada kadis iri pon so di temen asi non di puna mangke first and foremost kasi berkarbi ang long lo gitu karbi itu we are in a special status. We are not only Indian citizens, but at the same time we are protected by the Sikh tribe as well. When Dagabangta non-tribal tum non-karbi chokli non-tribal tum penang. Lapel itu karbi itu ta nong kapre kami klam South just South India to kem na. As it that pinipina do konglo punta hatak repercussion it is not unnatural. It is natural. Mutil aso kapre do de dia fan ko bangkya kapre bidi na. So bili la bangke details nong chitan saldai he la bangke. Chitan mas saldai. Lasi la pinipina yung si ke claim pen. Tribal non-tribal, karbi non-karbi pula so wang tahai lo kunong te la bangke it has to be tackled politically and socially. Autonomous ter movement hur mata. Autonomous ter movement hur mata. Ihutnya karbi non-karbi puanta bilu mati. Claim lo polilo. Karbi ang buang mata istonte tu la leka pegalam. Pa karbi non-karbi puto. La anso kali. Buro tungke tribal lo. Mona buro tungke na istonte tungke na. Monta hadak ta pinangan na BD pen si claim pen bangsi pinangan na bangsi pangtay konte. Lasi nonta pinya asona bangsi di claim na ito tante la bangta ilitum pinanga BD ripon lo kute unji ni kamatan. So
terang sohon nang lipan tarik kang sohon alam pikir lapo hello. ASDC ahin pen ke nang litum autonomous state pikahan. World Peace ita 1995 1 April ani MOU ki talk bangke autonomous state kali de. Aso ke more power asong ti mandet. De la kopia poti arum nang sunang kok. He ridam lo podar da dinglendi bonta basically bangke sondi. Isi bangke leadership ke chok chie pot punon ba ki chok chie punon na mass movement na bang mane continue la kecil kecil bentuk anu bang pang kapang tang pe kem ponei kaso bang itu bang continuously consistently bangke klem tek lalu isi ako isi bangke ingin pen langdam lo pulte council ke cerai pen ali ke do pulo te council ke cerai pen pulo te penangar naturally mane government ruling power to pulo tangka mahan asa puti di joy mucor lo lapen state government central government phanta thumdu lapen itu elected anta ASDC lo MP the ASDC MLA mokan ASDC including di bahasa ali but at the same time power long ke dopen bangke mane akapre party itu mane power koson itu kelong pena jok bibak siksak alas to kasik sakason bangka itu long nalih to jadle puno autonomous state kilong puno jada somde long puno ultimately ke nang ekroy ni bangke central government yung sinang kroy police non bisa alam naga to NSCN struggle ko an ajiding lo mo ajiding biglo to tapi la to mga international forum lang si tamdi lo to piso pen chelo ka do ito pinangan even now no na mata to NSCN international forum lang la to national team movement alam pen to UN iwolong lang even human rights along mata to pinangan pa kita non anta chula wasbay memo kita naga to ko fan kita wasbay hun mo chat so som tempo non lasi lahay abang ke itu mana alam tie bang ke itu betang kecesong bang ke pantang nang po ning sibet an ana bang ke majority ke dora pet nang po laga hok wek lo lah no first and foremost kemudian lapen an para bang ta sorkar bang ke pekroy pulte India sorkar lo pendak asam sorkar la sorkar ni bang ke pekroy bang ke joy kali kapre biti pendak dulu lasi political party even ron kejitan tu hedi backdoor negotiation dulu. Non mathanang ne je Russia pen Ukraine si bom bom lo ko ti ki kali backdoor ti bom dulu. La song bom no klang dang si Egypt nge pati ti mo. So na se hala nitu hurmata backdoor pinipinda kacingki atawar non ta son rinang ko. Ben siya bang ke lapuhan no je sorkar atumka polisi putha. No India sorkar BJP kalau nona bangke nona bangke India sorkar bangta alang tu convince pun je Karbianglong di mahasa ofan autonomous state pulo tangte India as a nation kasih sak awe rather India as a nation will be profited itu si program take lo at the same time opposition tu fan mantel tu bukan kontek so daga bangta dispura sorofan dispura chief minister pension kini tu fan yung ya autonomous state na kapi tangte Assam mane kasih sagi pugali weak dia di pugali Assam ekonomi ta ali tu nang kini lahai ka pene pina puka ja rapi tu durang lahai yo si claim tek do pulote ini ke kita autonomous state tuan ini dia di alam multi-prong strategies claim ikman po. itu si isi kadu dolang labang ke mereka dah titanic bom lo la autonomous state hang bom ho si kidul alam ta pasti pondong putih kepini dilute jadi mana mata hang rapi ta cok mata separate ke hang ini di mana lato putak langnam tentang si Karbianglong rata putak dia confusion tu bom lang nili pudai make confusion ke ini langdam lo pulote mane sikidul versus mane 244A wala versus kali lagi 244A is 244A sikidul is sikidul dang li autonomous state hang bom hut sikidul aja kong bangta an sisip peklem pantang ponmi pantang ponung pe penang li autonomous state long long sikidul pawdet taun di zona mo pera peklang mati
Mizoram long bangke non most probably there are only two autonomous councils. Mao, Maram, Lai, Chakma. Lah ini wan. Ang para bang tu kena main busyai putung bangke lagi Mizo putung bangke lagi autonomous council. Muna Meghalaya long bangke pidoko. Kapidoko lah mata history tu. Ada ke CM chief tu jatuh asal mana so different areas, different problems, different issues. Lasi ni pudai bangke si tidur pen autonomous state laso bangke si tonte po ni bang kasi po. Lap sita nang ibu mana si tidur si alam la. Aso alam tingong si pangtang huwaret pachi huwaret pudai sita la bangsa alam dia kere pudai autonomous state bang sam buima. Nili pudai mangala tagal. Nili pudang it's up to the organizations, up to the people, concerned people, that would have si koloso issue bang si pangtang lima. Yung si autonomous state issue si pangtang konpip, pagit hang konpip proten next year nila bang ke samjoy po. So da kapre issue to, da itong border issue to, bu border issue tum la huri bom lo pot autonomous state ke handuk. Da sila ke contradictory kan. Correct lo. Lasi non bang ke audience pensi question dengi pok ke thom bang thom. So speaker na lo. Nang li bang ke pamhot argue ke lo pot la pu si preference speak po. Soro lo for nai people nai tum ke KCPN ni kongsun mak. Si non alang li keceng si alam kan ye ke ningisi polong nai tum si Pinpoint nai do. La si ningisi polong lo pot. Nai tum la rat kachari asongja a party tin party pho tek sel nai tum si chingwai nang po party pho congress punot ba non chari bom BJP punot Question Ba na AFC suggestion na la. Naitum jointly pen la Article 244A puthak tokji pen pin pura lo non la so ning kan phong bong ke song mema henoma Correct lo. lai silo. Correct lo. Next. Apransi Kardom, Nilimen Kiron Tokbi, Nilipini Karjui Banke panel discussion on current political issue of Karbi Anglong. Laso putak senili arjupo, mopen da penangan songja potum dak atak hanlo, kepa jutke along tinta itum long, hemprek a isu ke klang lo dak, pini long. Laso nili pudaim banke, aku ison bang lahelo, non ke dobom, present regional party pude PSLC tum da indut lo, alang itum rong rup kedam ke kece ke bea sopan, ameding thanangji pusalang itum pulo. Amte hala so kece ke bea so phan betting than etapi alang tum phan pini special provision dolang ba karbing long bang tan ke pon deje phan athema India constitution long ke itum ke voter ID hello itum identity lo nili tum ke hala so tum identity mo abe diat poma nili alang li ke tek bang pusalang de sokar julo so 60 dolar lam putak lasi Lasi. Oh. Hapu yo. Pima Karjuji, within 30 seconds, a point. Sir, nili question bang kala person hello. Doesn't met la annual consolidated fund na puthak sini are doing too. Doesn't met la itum bangke non of matke 275 putat than lo, lapen ke 280 bolam than lo. Lapen ke 280 bang direct funding kali. Atau 275 bang direct funding kali. Lapen 280 bang ke panchayat assistant pina po la ke wanang ni. Lasila bang so puthak nang di suggestion bang pila sir. 275, 280. Yeah. Article. Fund put council funding of Kitensia bangke lake jadi ming siwet si dunai si song ni pu lake komasi paning hang him dokan ni ha kita la bangke imaginary day imaginary you can imagine that 100% of the people will come together like imaginary but in reality never in history okay India areng lok tum han tung nang pu hu mata hala so struggle long bangta many of the people didn't go against the British. Any struggle, not innocent lang na. Ito ngomong ko ano siya mo. Even hala PSLC how that Meghalaya huta, kung ano kasi mo. 100% unity is not possible. It's not possible. Kita
majority itu lapen it has to be strong majority. Laso klaim han bangke vote inang pun la bang klaim nak. Pen ku walang ni orang dalam video. Oh, hala voter list. Ini bukan nili pulo. Mana let's hope that everyone within Karbi Anglong and Dimakaw are Indian citizens. Yung si kumpanya yung si foreigner, putiti kailangan Indian citizen. Kalima kala. Number 1. Number 2, bang kala song mo, Karbi, Tiwa, Rengma, Mantay, lahat kung mga scheduled tribe hills, then schedule and the autonomous council is for us. Kasi daga bang land pensionong assumption na right for special right. Kasi hala non-tribal to mga special right gawi. Buta alam ng Indian citizen. Indian citizen lo protangte naturally they can vote in assembly election in parliament. Buta alam ng dak kedoji ajakong pipi bang isubutan. Dapat alam ng la council election hud bud kapijok longi itu bukan. Kapijok longi lagi itu. Itu bukan mana natap absolute kali deh. Ini council lo ceprai dat lo pinapacok lo kali. Laso ang lubang transport patay na. Al gobernador bang security ke laga aron saman man. Janno asa provision bang. Tapi next bang ke Consolidated Fund of India. 275.20. Mana ni lapana detail 275 ke pana detail lang हमसे लोग बोलते India a funding a system है. Laso funding a system bang kapre funding a system do kapre budui lang tu funding na. Laso funding a system ano bang ke la bang ke India government fund central government fund is system state fund fund tao ini tu hai wang tu ya ko budget ko budget wang tu ya lapen an parata ako kapre dorde ko be ko ja du la dorde ko bang ke hala tu finance commission ningkan sampai patay si duko ke la pen bang ke tentang lo kedua tangka ko an bang tu la bang ke hala so state pan bang ko ke apa aro pula ke tak dan la so teng pan bang ke itu long le kita miltum nilimit hang matala finance commission ka bang hud miltum hud bang bang ke asama pan tak takang atangka pente tu bang kapre kan ko ta ko patay ini bak long lo finance commission bandak itu pan directly nang la sila finance alam pia bang ke ni pente an kapre pan ko kan bang ti Turi lo terang tahun nolita nang itu hitong dun itu pot non adun thua panelist phan hanging na non adun thua panelist bang ke forcing teron ake hai forcing teron dan ke bang ye phan miri teron sang hunal phan kurang supaya diglo welcome iklo nangli jakas lahai ken ke ko ke karbi lame tamai ami ya alang li karbi lame tamai ami kimana ho alang li nongnam mipi alang li inut lamet kabutia hinanat exer di anong tu kita nangli lamet ahong jai upupen politik sangat pusong tiba ape nangli tum jakas sing ito jakas ke langdam pun kan ke political party kali nami si aisu bang political itu pena tapi nangli lamet pen dak politik ahong jai an ke bang so ajar ni kopia posi nangli so plan nang ko tapi ni ki Kardom keceng si neli Hilamani yang tu moneli panang apa cini ho ex convener jakas pusiku
halas so bangke kali jaka sa long lenon bahini bang thomet tot prong sita pilma ladak a chairman mone tu bom abela so ting si tu bom po bon nong ke karbi tu autonomous ter hangtik so ting kasi alamang lason karbi lamet amai o puple nili la pu ke bangali karbi lamet am sirap don bangke surihini ra throk pen surihini ra narkep la eseklo iki eseklo la so pena fi surihini ra kep pen surihini ra kretrok ladak kiki esek sekthom do ladak ningkan hinini la song bong si surihini ra krethom maningkan ke ladak hala telangana pan state ki piahut ladak itu ka jesong thedung dolo hala song bong si jakas bangke nang plang lapen jakas ke niliseng dun longli jakong po thom kepra isiar ni bangke adabako aprange nilike kanchas dikomalong vice president la seha la so adab niliphan ala kanchas dikoma president a khai nang hang lo teron sang wangi ma puti lo lang so dam lo la seha dak lerok pe nang pulo bang council a get inkirat le lo to loket nang la se la hi ke sob drama ang se lo kuma la so pe na pi neli damju ladak la an kahuri neli thekun long le la pen nili dak nanga chile bangke porn pai porn lasi jakas keseng nili thekdun longle jakas keseng atum do non da dakli tumang bong situ lasi alang li tum si chini ko nasi keseng ta neli phan ke chief minister pen pai kresiar ni kaching kiji puahusi nang cerap du nangi pusi neli phan banget kom hala jakas keseng we ketum nang hang lo hala so teng si neli cerap un lo amar hala sopen api bangke api first round talk sulta cerap lo neli de lo non la APSL sia president ke hayalang lima ta dolin tum ke advisor capacity kan si lo alang li fan chief advisor pusi pulo chief advisor det de lo alang li bangke chief negotiator teng se kam tem lo la so teng si neli cerap lapen api bangke ko piluma hala first round talks to that pen neli fan bangke ko piluma nang karbila madam mai pen bang fan si president deng nang jaka sa chairman deng neng nilita hok tin kok lo masih deng lo hai nilifan chairman nang bat kok pen kado betum karuji pu nilita matha the hai kita sorsa se hai ate nilita nili ningge hang si bang la si bang urup si tame non bahini bang toan athang doan sorsa morsa lampi lampong kopi mage do ta la bang ke nili chairman lo por la inghor pu ban bak lasi ladak bang ke nili si keseng wek pugali nili keseng thegun long le nili tarik posi dak di punang kele la so teng la so prang ta ko piloma la kathar sangho hem guhati long nili tum che tong lang hala so ta dak esialam thedung do adha tum pulo autonomous state kali separate state nei kolam do si ada kalang li pen che tong lang guhati la so pena pisi nili hem che bang la so ting si hala 11 tarik ta cerap dun lo so pena bangke ko piloma na hodai ko teng lo jo amasi teng dunang ko lo kai interest dadang nili tek pi grade pi nili si pe job ki kolam kali tabang aning adak song sir kep do keseng out hala song sir kep atum ampen api ka do we bang bom si song ing koi do la song ing koi atum request teng lo na ke nang ke pe ka teng si nili teng lo la kon si nili bang la si la so hut sita nili ke karbila medamai a president si do bom la ingdeng si bang ke nili kecok je pule ji puita la so president lo chairman ke deng dun hut bang ke la medamai long bang la pan ting ke thala talks pini ne long ke terap dun bang ke la medamai long a resolution do la si methang a constitution charkan ke pin pen ko pilo ma terap dun mian ke terap dun nang so ke trai la son si ne lidak ke tasno de la jakas atok kopia posi fail de lo kopia posi kun ke de jaka sa talks fail data ko pilo ma anu ka prek han bang phan koi da ma di ma methang ang bo open pulo non la APSLC president ake hai la peneli tum nilita dolo nilita advisor capacity sik chengko cheram lo pe phi an bang ke nili fan chairman nang peklo la so phi sita lang li bang ke chief advisor lo la pen ke chief negotiator si dolo ladak ke fail de da bang ke ili tumang bong ta ki chok chi du
Ili tumang bong ichok chi bangeng lo pupen ke political activities bangke da ke hectic lo. Jaka sa phana bangke hala sot ke tenge political parties atum ke hok ke gopilan la ke tuma rival lo. La si la punoi la benoi pang benoi hong benoi ba kona benoi ta la so pot free nai. La so ki free nai puat tengsi gopilama second round talk se dot ke major founding organization lo KSA tumhan mange pas split det. Pas split det si ningkan ke thom office seal det. Lason si kado we dak dol dagang bong pensi Congress atum ta hala to non Congress atum ta dol UFHS strong lo United Forum for Hill State hala tanang seng lo lasong bong si ko pilma yumas tanang seng lo lasong bong si council ka cari bom atum ladak jaka salong edo organization tumhan ke nang par hidun bom lahui kadok ka we alam pensi ko pilma la sot talks bangke fail nang koklo the non alom ke bang intelligence report ke arni bang si ke dam second tin si ke dam Ladakh jong si public support ave mo pena jethana song dak jong si public support ave pulo tang hal ke talk sa importance ave la song bong alam do lang he ta non e pini hala pan ni litam tung song bong ke kansas dikom KNLF la pen ke gopilo mani litum jakas organization ke thom gopilo joint movement claim anang ko alam da du ka chikoi du hala so ting si claim lo ta la no hok ta li le det lo lasi laki chunche bangke ilitum methang ang bongsi kechok chedu lasi ahokalam pudam nei pulote gopilo nilitum sitame phong free government atumke laso isi chance nang pilo ta nilitum si convince thekte delo nang bo convincingly nilitum si laso demand bang place thekte delo la pennon ke hala so blame bangke bange kadelo hala so blame bangke nili chairman poisa bang si nili bang si inghor nang po la pen ke inghor lo non masa so responsibility bang ke nili Tenon sang ho. Ada demand do la bangke. Voter list thanai bang kai pa. Driving license thanang di. La halam do. Te la than pen bang kai kini apan thang kai ke. Ba ko pini legal provision do. Ba than sami thang ke. Kodo tum nang rap do di balason kodo support do di balason nang masa dam. penang alam bangke ilitum openly chethan ke dasi ke me adha kalam bang recho kaparecho ji po tum ke polisi ke chethan recho po tum ke upilong kapo laso ke chethan the lasi non ilitum si tameda karbiang long ke sunu sukleng ilitum si parecho nang po pulote penang alam bangke ilitum ke sa ekam ben bang si aron along ko pima do hala so teng si nang men si non thurnoi damnoi pulote ron lo athe alam mangala buson dak aku ke plak nang alam dolang ngeli senior tengke aprang ke ilitum karbiatum ke lanon karbiang long henlo aprang karbialong rilu halapu west anat ke kopiloma chinthong rong hang amri kukela ke british ke bang pen aprang da u aprang men sidulu hala henlo ilitum karbialong rilu lapunat banglo te kopilo nili pupo nihang pupo lumbajong pupo lapun nilip ni hang lumbajong hello east karbiang long lonon lapen ke hala pu chinthong rong hang amri hello west karbiang long la pangkang pet silitum karbiang long british ke bang aprang da u aprang la north east a history ke talk put a history la so record ke do aprang ben da ilitum du muthe ilitum bang la so demarcation abi la pen konani ke bang nang tirai lo konani ke bang nang lo army of fighter la si non bang ke jong si sa bang aphan amen thanang koson lo ke than ko la hui a cheng tin nang ni ko ke thanu ne de tia di ma be ne ta koson si ke than di ma hala bang ke itu intellectual think tank do nai hala so bang atu me think tank do ke kuman tu army konat ami ting si la kona pen ke bang mana pen bang tung kar yang long kar ni ti tu cerai den nang pu ati thok ar tu pringet lam ninje je mati maninje arjun long leke ilit tum sitame at ting teng do nai hey sipa la pen phala swat ting teng long ka tu ko lam kan pinia son sitame ko piloma la bang ke non ke than de lo sita la pinia son sita la da ka than de dakan si do chen di poli ke la hui dampom mati dampom pulo te ka to ka public lo pulo te dak si bang ke kar
itu masa lampe pimiong deh itu CDP atau jadi performance atau segala ladangan lo banget chance nang ala tu api nang hot tapi lah ke thani ta problem deh jong si kumat than tu deh than pong deh वो पिया थे वो कौन सी थानी में हमारा बांग्ली तुम्हारा था लापेन के आप बांगुती ना भाग थानू ने क्वार्टी में अपरांग मिकिर हिल एक बांगे कार्बियालोंग ले Sisagor pon la jak Sisagor ben tinang kontrol lo Nogong ben tinang kontrol lo Halapu Khasi Jointe Hills ben tinang kontrol lo Mikir Hills district ke seng thur bang ke Halawi long li ke wanunan bang e wan along li le ke wan chot li ba titi amunit da wan de ente hala tumang phan ke tumatang la pengili tum kopia right si ke long ma hala taili tum constitution long la pen hala tum kita mo pe sang ka India citizen lo pulote hala tum da right la hoi ka tok kawe ke lang parti nei la pa pangking pemini la sila da ke tum ting ka bang ke dua kena Roy ko. Non jutsi questioning sonic ko. Jakas Joint Action Committee for Autonomous State. Kasi sila bang so autonomous state ke kanto ko beta karihura ke ay shulo dito kanto ko beta ning hangno kasi nang liping lo de autonomous state ke palong lok ya phat nang lihin ten kopi bibi panang kopi to waris non nating ke claim ke dam pulo dang te non nating ka song non nating ani ngang thin pulo te karbi tum ke autonomous state long non ingkan owe thongke puper non ingkan thongke bli owe thongke da se song da ko autonomous state long ate ke hang ka chi chiang se mane bang asa dam lo te inut bang ko tanun la ton ma lasi jong si long nai pulo te tum example isian do nan Telangana tum 1969 ben ke song hala tum ta 1969 ben song til 2013 no agreement lo la 2014 ke la tum long hala tum ko son si lo hala tum ke long bang ke tapi juta hud bang ke ko pilu mang claim la tum bang ke dil tum ada Delhi long seminar pi ni da tum lo la photo tum ben hala tum da bang lo hala tum long Telangana Joint Action Committee Telangana Joint Action Committee atau pena pialang. Kasi non yung sili tum pelong nang ipulo tang tengok lahat. Tak student tum da section tu, kita bang student Joint Action Committee. Ili tum da dome. Congress tum da state autonomous state nang ni bupe. BJP tum da we have small state agenda puti. APSLC tum da aprang le 6 schedule puti da nona pike autonomous state nang ni puti. Jaka se nang po, kansas di ko matum da nang po. Pulong te la puana monita ke nang po pulo te ilitum kado ka be claim rap pet hinoma. Claim rap pet la so kar piang long gir de tima. La si la jong si ilitum a Congress a BJP a APSLC a ESDC a kansas di ko ma jakas kado la pen NGO tuman tame self help group tuman tame. Jong si ilitum claim rap pet lo pulo te lampi sibet pen jakong sibet pen ning sibet pen chong lo pulo te la ke long le de abima masih ave alama masih ave kita nona ting tiga chong pulo tang te guna itu non ningkan thong kep kali obi thong kep te chong dalam nili ting ke nili analysis bang ke long le interest and identity of the tribe laso six schedule la ting pen ke long aja ko bang ke ladak long aso atum kar la pen ke amit hang ang ek ke hang la so bang ke elo la sili tum phan ke wen hala so article 44 a saying pensil autonomous state nang walam lo six schedule jong hele pang tang sita six schedule lo la ke mon the issue ka divert i dia panchonal nili ipuje bang nili la panar ni ninge jelang hai sita ke kopiloma la non autonomous state ningkan kwa lo litum ke ham ningkan from ke ra ke pa to ke
Ningkan thong kep rasir kep tong pop autonomous state ni lasong bong sia hilia kaman rongrang daily tum jesong lo mati. Taksi pahimi lo pajang re lo. Sia bang kilo prandam bang tang arong prada bang pradlo ahem prada bang pradlo kulong te la panang bong ta ko pi tum ke ko pilama la ipi sia ci lu lang. Sik schedule sia chahangi polo te la ke retrogressive move possibly ke ci lam iklem la si la so ya hud bang ke jong si ilitum klar dak pen chini pe menangi la ke ilitum man ko pima ke nai nona ten pulo te ilitum ke ilitum man ko pima ke nangi la ilitum chini ne koman tu ne ke sik schedule koman tu ne ke full fledged state man tu ne ke autonomous state la son no pulo te central government pilo ma tha boy la son akar tum te ason pin la pe na bala pe na bi la tapi ilitum jong te autonomous state nangi pulo te non aning anti na bang kelar nai tada ka congress a BJP, ISDC, IPHLC, a Jakas, a Kansas Tikong, ulang puluh te kado be organization topi ke mati dak la tuman ta bang dak donang ko ini tidak kong song nona masih tame BJP tumi tame aprang kongres man puluh ke nang tunge dispur Delhi da kongres ke walam lah ya triple engine alam lo non BJP uti tame triple engine lo hadak hala dakta to non bang bote asa beta ko adak BJP led ke mati di dake BJP le dakta BJP le non masih da BJP tunda eso no kam claim me ke claim me bang ke CM bang ini chairman bang ini MLA bang po party president bang eto lalu ka MP nu kado becara bring ka jong la so lam jong party level government level place pe melu puno te kelong le dia bagi lama be la penjong si la so bang claim pulo te dakta longi si neli ke mata la pen BJP tu mangke ton nitum non kalia prang pule puji ka BJP tu mako istilah BJP nai ke la banglo la si autonomous district ke congress bastion la ke congress atum la non le ala Rahul Gandhi tu male Gandhi gor la so congress bastion Ladakh non BJP adim nang chelong e 2013 Mia ciklu tapir gawa isi city nangelo hala bangso presiden ho orun terang ho hala daka pot recreate reproduce la or try si karbiang long arlo ki lu ya dim de long nasi la so bangke la so karbiarat pan ke pling kajen jaga lambang ke non BJP tu kanya war do an bangke kalite alang litum si ja ponang po party di doan tatu ko be organization doan mata ko platform long panang po kan hala bang telengana join action committee do so pikma panang po hala dam si so ni tidak kan claim lo te kelong le dia din Sure ko. Kasi question mane karjuji ninghan ko proses. Jong si abi proses. Nut. Lan be lo kadi inuvet lo ke. To, inuvet lo de. Ihek pen specific ng physical Johnson ma. Hala lang ulit na de. Hala berwer. Kalau na lo abelo maru. Oh. Cholo parlo por kilong po. Nili direct question sa Rodrigo po. Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong kejapon CM Dr. Tujuan Ronghang hai la palang itu team pen bangke hemprek aparmana bangke litum election between yang ni posikai da pulo la pen malang litum si hemprek aparmana bangke kadu we political party doan da bang pet pen harapen yang puselang tum pulo. Tang dia lasu ke hang hang bom lo. Sudah lasu ke hang bom pen la kadu we political party tum kachikoi dum di atau ini sinol puta latum itu hang rapet long dia lasu lasu ablem nang li bomasi tipiang tu hai crossing terus to Choro itu. la so bangke
cari kom tu masih Arjuna ita tak hangbom lo puke konani meeting along lason ningi Abelo. tu bang ajok ti. Don't see take them. Majok mana blame dulu. Sitame mau tak sabet tak bango, yang MOS 2 tak bango, MOS 1 tak bango. Panang popular है. Tapi itu ke cari नहीं मत, jok sih bisa cari नहीं मत. Si kuson jok sih asa bet itu bapak kita. Lajak kastok kita. Isi orang macam itu bukan. Lasu pun jok kita tu. Si non next apa jok nak dia pantai. Oh. Si kuson mah lajak. On ke kapinjok ji atau war masih abe. Ajakas masih pripun lo mati di. Ajakas masih pripun lo. Hola sud. Hala sohut sita nilitum pan hala bangso huna first round no talk mon nilituma chief convener tatu. Nilituma chief advisor tatu. First round na talk zusi pulo MOS along konalo ke chok hala pechok nang kutina. Kita nang ni tum pan ke autonomous space sinai kutila ta kai jing ko hala so tena bangsi piloma apor damlo lapu pena bangke arum ke nang rotin bom. Nilitum first round talks ke dam hot Guwahati te Delhi Karbi Bhavan tu ang leje. Hala Assam Association pusi new lason kapacar hinga pet nong gitu dam. Poisa aja pon 50,000. Ningwe isi wet guest house long itu tunang ko ano 25,000. Tasi kecok ceke naho kariam na kecok ceke ili tumalong itu las ili tumalong cepecok. Cepecok nai. Ili tumalong cepecok nai bangke ili tuma history cipur celang nai. Uve ha 1969 APSL chair ni lasopen na prang lasor ni penanga cesong da uve pinanga cesong na komalo ke chokchi onat lo kar biatun kelet hala bang soyong sili tum cici ni tik pulote ni lige mo pen kali ye te konon ningkan thong kep kali uve thong kep le cesong da une la pen ke jakasa hut ke fail ke line lo la ke fail ke ladak si bang na api fail sabotage ke na joksi ko pilma la bang ke api ke damune del Government response ke ala sauta hinu ne blaming tum tege ne 2014 ne li tum BJP fan cerap no haso nang tum BJP fan cerap de ke ijar no na pike pilwan ni tum ne hala nang tum cerap de tum si BJP songge dolo lo palam lasi ke chok se ke itu me tang kong itu lasi laso ke chok si bang eli tum non chepe chok theng nei chepe keng theng nei ili tum ko nat si ke chok ke der ma ko son si ke let der ma hala bang yong si chepe keng reglo pulote kelong li det nang ya lama bang beta hala so aning bang roma ve na prek nang ne pujo ka pupe ke kali pupe ke jo time prek nang ne prek nang posi 2013 31st July protest ke jokta organize bang ave ke laso pen iguya kang team laso protest ke widespread protest ke gopinoma la ke jokta organize joka strong da ready den ne apisi gopinoma isia hala da government pen talk to kurote itu nai laso apisi gopinoma la jakas ke sing neli ke tini to atenge a jakas ke sing da gopinoma tipian se drawing room along da bola pusta punya betene dalo jok lo gadi jok lo bo ande oh gadam non adun through panelist la kata kita mohon banglo respect lo respectable person alang Dr. Tuviram Lohan PM Pradama Sambasate alang Hasan
syukur bang tu pagi tu ko bang lo ko tu jera si mandat ke nunga seventeen nang de ni topic wala la tong bong pen speak ni ma bi na la dalang ipan la dak ko bang da man ta sik pe ka bi sik pe mat ta di la so pedang ang kongres nang pi lo Aprang ke 87 kg spend non ke 63 ano. Joy ke karisa ke thanta palila ke seta ini bang thor. Ini bang thor. itu nai akamang bong ke la sik pe ke tema pe wajan to sar bong kating bai patang pona patang pas apoy penang tu apoy angbong ki bang ke pok ke to komen lapen that we can see that I ask a pop atam komen council hin penang mu thanda to apoy one a hok ani budget Mister lo. Aprang sini le. Karbiang long test club lapen di pupes club ahin pen. Panel discussion of current political issue of Karbiang long. Laso putha alang litum pen patir pipon panelis ke doana tum aphan isi pen atau fix pen karju lapen ke ako rada thing no mate non ke social media active pikpak la media thing no laso waida klar sabalam karju pon theka pora prangsi organizer sotum han choro partik lo lapen dak panelis along ke doan atum ta isi pen arjun bom lo anu tinta karju ateng pen han pachini pot alang kumada ning sampik lo la sinili bhan moheta pulo karju ateng si la pen entertainment kali pu jai thar mata than lo pinike isi ka serious nang ye alama putha anu tinta dake to an ke pini ke thekere tumang se lo ake hai jokson beta cm ke man tang bang pulo Buliram terang dame MLA minister lapian betai thom MLA ke man tang lo Elvin Teron dame GNU pe nange pass Jawaharlal Nehru University top university lo ilhi ke Dr. Dharam Singh Teron alang nita hexel reser bang pulo alang litum dado lang no panelis lo lapian ke jai gathar ta ECS pe nangman lo la so phike alang li oko ECS pen IS nominate long pen alang li IS man lo lapian ke oko Bida Singh rong pia kai tame alang li ta sakuri ciriain det pen ako MDC thur pen ako EM man pen ako district congress amai phu ke chelong dun lapian ang parda da jakas moheta than lo alang li tuman da ke thekere bang phu tumang selo dak pini karjuji lapen hele ke song bang phu tuman da to etlo lasi pini ka discussion ke lada ke kachelem kali karju nangji anutin da parsik nangji lapen nili phana koi ki pialam da nili sa ko pie posi koi nang pi mala so reply da litum di pi thek nangji mate ke chok che hot mu da che admit thek nangji ko het forcing dron ka hai ki poso lasi pini nili phana karju abang ke je nili phana karju koi nang pi abang ke alang tum na karju bang lo nili da karju long long ye social media long pinanon ke anutin da mobile chot ke lasi third gate fourth gate asa kuria power kar bila autonomous council long na hoda e da pita me people si third gate fourth gate asa kuria power anta me pachirui e la power bang ke state government pache pon lablo kar bila autonomous council 62 autonomous council laso a power bang people si pachirui la da kar bila autonomous council pen Gorengabar sai piune lang ma lasi laso putaksi nili pachini ko nili dina hot appointment kipi nili non ningkan kep sosialo nang tuma hirjume pen karbiang long rat ahir jume pen lapen momen nili hanten ne dalo kang puceng abang pulo MP Omor Singh ka tiso kai tama baidak par sablam pachini lo
la ben omorsing di so ke hai dame jumisan si alang li lam jai tun lo mohet alang pen karjua teng pen alang li tai nura munit lo bitai get home MGC kerep ako bitai get home hai det pen api ako non MP ke pa hai dam las English pen pro failure is the pillar of success ke alang jai nun lo la omorsing di sota MP che belong MP man jani hang o ke thurti na te hang o ja pinang binung hai he ke las alang li bana choro re te onni las nili din ho ada ka figure to atlo la pen amen ta nili dak impu at long dek lang at konal tumta ilong isi abuk let sinili at TRG tutel nili din ho appointment ki pitang la pen non advertisement pibom non pibom at department thongkera isi 1000 plus la ke west kar belong district phak hola ta non appointment advertisement pibom lo ta la hai bang ke nili dak plus ndela ta non ki pitangan appointment pitangan ke nili din ho siaman bom ho 11,163 bet lang. Paan bet lang. Komo lang. Lasi, lasong mong pen, inglong a sotung pan, tueta nili, baji kris yan ta nili, ofis ilang lang. He, mahok pet alam silar pan tanang yip. Ladak, pene, tika barat lo pulong te mo bangke mo, pinili pan ta, 9 ton thore jita pen, amai jita pen. Lasi, inglong a su, sidul tribe sa tum ke long, 79.39%. Others though 23.61%. Lake dak ladak lo dadak kerso chok calculation ada yo. Ladak bang ladak 23 bang chok kelang ladak kerso ladak komputer bang chok kita. Lasi lahai si appointment of thak bang ken nilipilo lapen sanction post that vacancy retirement vacancy lapen ke Akimi West Karbinong district also establishment apus an ke target ke Karbinong Autonomous Council pensi advertisement kilo Karbinong Autonomous Council pensi lake appointment pilo as per merit pilo ethe nong yang nang chini lo nang chini lo ye Supreme Court isi order do je without advertisement ke appointment pilong le as per merit appointment pinai lasote ingasi appointment ke nonan ke leta 11,160. Oh, pene karjui itu itu margin mana tu mahinta. Kodola. Parab nang labang so appointment gipi aputhak jase pet rada pan paklar dak pen pan report nona bangke nang li pan akoy do thula Karbiang long along le 10,434 square kilometer do la along le kelang pan air office do along circle office do ye tu along dongka circle office non tuloni pe non tuloni jan pe nona bangke dongka circle office bangke kampur si ponik dat lo Siloni jan circle office bangke Golaghat si ponik dat lo Puloni circle office la son si nani si hong si ponik dat lo Kona hok lo nang kadang so alam nang panik ili tu man kadog ay panik Oh, alia mah la ya su komputer lo jalan nang kok mutan kita berta mana cek nak berta sih. Tidak. Lasi mon milita arjulong je Karbiang Long Autonomous Council ke ili tumpan ke nang 1952. Land belong to under Karbiang Long Autonomous Council. The land belong to under Karbiang Long Autonomous Council punang pilo. Until we have 4 revenue circle. One bangke dongkamukam revenue circle. Two bangke lake Puluni revenue circle. Yet Thoma bangke lake Dipu Union circle. Union circle la pen Dipu revenue circle. La pia circle ta menon ke dongkamukam circle bangke Kampur Pondet. La pen ke Puluni circle ta Nogaung Pondet. That Dipu revenue circle la pen Jurha Puluni Silunian circle ta Gulaghat pen Jurhat Pondet. Laso akoy bangke nilithanga ke theklong lo nilphan akoy nang pi. Sinen li ka chinia tengke nilitum lalong pi a revenue circle ta Ponpe.
Karbi Anglong Autonomous Council under sido lapen Karbi Anglong Autonomous Council pensi longle pota tapi bom lapen longle pota kipita miadi pen peredi pota ta hini da pialo lapen nilidina hosi apranga Assamese longle pota ta Assamese pen kon nili English convert hulo kata nilidina hosi claim lo isi long keperai lo English pen non ke longle pota pilo lapen ke mohar isia koi nang pilang ke 10,434 square kilometer. We have to tell geographical boundary 10,434 square kilometer. West East pen pangrupiat. Sita lasong mong nili doma beman nili daud. Ahot pen ke block 1 block 2 nili tumanang pet. Ahot pen ke ako Nagaland border interstate border laputan nang pet. Ahot pon nanti ako hala doramla konsensi lo. Hodak block 1 Doalbaguri konsensi ta hokun nogang ponchet lagi inter district border lah ya. Laso nili munthi lo yaro tumban hukum pilo Karbi Anglong Autonomous Council Land Revenue Fund hukum pilo yem halasogi yem nonda yem lang omorsing disokai fund alang pi arpu PC laben kapechara bintia fund dorsing lo hakai fund non MLA lo lang arpu PC pasar velo ningkan ini api pasar vede pen api latumpan report hanglo mondor state tumpan ini tuma along leke jumje 10,000 atin 10,434 square kilometer latung nangi pia tenge 11,000 plus duko dijung kali 11,000 plus gitu tuh hala tuma gute nang report yaro tuma report lage mondor tum state tuma report gute teng pen ete lapo bangke Meghalaya block 1 block 2 ke natural boundary do langroi do lasora bangke apen itu notified boundary da do lasote benalang tumpan kasarvia teng pen ke lan sinata to halalo sita nilina to mana pachini ye bangke nilidina hot longle pota kipi tutel longle pota kipi nilidina hot tutelong le pota nilini ni pihot Gifuri Revenue Circle 1,41,546 lapen ke Silunian Revenue Circle nilidin hot kipi 1,24,403 lapen ke Fulani Revenue Circle longle kipi 1,41,576 lapen ke Dongkamkam Revenue Circle longle pota kipi 1,54,050 lapen pangrum pet pen longle pota kipi 5,61,576 laningkan kebang bong 5,61,576 lapen non hedong nili oko mondol SK tumpen hangsi revenue circle fee revenue long ke claim Borenga warsai ke doana tumhan dax ke hang ho lapen ke Karbi rong asaramai lapen Karbi Anglong rong asaramai tumhan da hangsi lapen Sorkari Gamra Association tumhan da hangsi daxi nili hukum pilo Karbi Anglong Autonomous Council pen kekloyon thomang bong mama longle pota ke longle tumhan an ete Karbi tumge longle pota PPR select pi bifam pi select pi ala nili sopo longle namdun isomana la nelong le puchona na mandala sa poisa ke pie kita apota ave ke raidun chona la sini lima thasi je adon tin pedam po sekloyon thamang po bifam dauda mane ke signature mari thakpo mane ke mari thakte bang tip mari po longle ko an bato nang lika cerai ciri kep ciring koi ciri ini ciri si puja ba mane ke ciri pharoi si ba la ke nili hawar ciri suri si puita latung pan longle pota bifam sain pakuri at po bang nang neda lapen ke party dorom kupe pin lo lake lapen ke latung pan ako lene vejir pota meeting hang po bifam pe pas po ingkenir tum isi resolution and po arona teng pen laso teng pen lake tuan kelong liat tumhan an
Kekloyon thoma pi bangke ake joy pensi nitum openly si longle pota ke joy pensi ron po la penang parda me longle pota nang chen dun dia pha ke bangke dam ala tumpan lata ake joy pen hamren pen non jeneba bas bhara bang nangi minut pen pharo pli pharo nar ke dam ke bang la pen ke an ke chu pharo ini suri si la pen pota ake joy pen si piji la so sayang de non la so November December pen cheng pon po la tanang tum ka dogo betanang cerap nang gi pusipu tehala kampur pen lagi piji kali nogong pen lagi piji kali bulaga curhat pen lagi piji kali kari biang lo tono mas konsil pen si tipo lagi na tum jinno la si hola ta so ang deng ta ake joy pen si longle pota piji raja ke mane BJP kas ASC CPML APSLC pupe ano tin inglong so phat lasi pota pipo lapian ke 5,61,576 lake record lo then video recording lasong mong pen inglong so tum det ke long 90% 90% masih long le pota pilo hala 10% bang ke hilio hilonjia ohomia pupu 9 se Yon Pathok apu hala bang ke Jonadhar Pathok latum ke do ke who British ke do hotensi British government ke do si latum ke do hala tum ke Jonathan Pathok ke Karbi Anglong atau United Mikil Hills and North Kachar District hot ke Sengcheng hot deputy chairman lo hala so deputy chairman atuma bang ke la son atuma fan matha pensi dake inglong so kalitum 10% dolo 90% ke inglong so tumasi long le pota piglo mo jauh si ratum ben pini kacinin ngolang klong te ko nilta apa cisik lo pini Juroik lo nang lila bangso alam puthak lardak pen kethani kapot with data with geographical boundary dan data anton ipi kapot nang lipan akoy do thula nang liket koan manon council long development akam iklen benangan nang li development akam klaim iklo non dak ni tum dobom le bangso audit town halls tame lason iklo lasi nang li lahai development ke klaim bang ke MOU SCC ahut ke tok MOU lapen MOS 1 especially UPDS alang itum ke tok ahut a provision ating mesi la so fund provision allocation do lahai provision by special package do lahai pensi ba la so MOU pen MOS pensi nang libang ke fund la so tangka fund bang sinang li chong hong lok pensi claim lok fan man tek yung man tek bang man tang pon ti hong lok tek tek tahay nili ke tek o nili ke tek o bangali ahok alam lo ke tek pi bangali ke reset bangali tapi ke tek ke admit lo tek tahay lagi bang nai koi ta hok pe dalam tahay kita dak natum dak data to lo lapen ke nile ko ho tu po ada natum tek long lo MOS 1 2011 UPDS tum agreement kuri lo non rong phang sang hota lo sujurong phar kahai ta dak XMP horan sing bia kahai ta lo lapen ke signatories lo hola kangjang yang kahai ta dak do kata signatories lo lapen MOS 2 laken non lang tum dolo song bijing tiga thar kahai lapen ke jarar kahai tum dolo 2021 lahinia MOS nonan Karbelo Autonomous Council a record bangke 3 crores 342 lakhs 0.61 342 crores 0.64 lakhs berlang Karbelo Autonomous Council laben ko PPI scheme ke claim ulong de lake dak nilong a booklet sinang tumanang pipo non dak malong offset si print amat to paper idiat tu pede nang ronong kaya polo a paper idiat tahu lah tumbangke amat si a paper guati ben manang lang lasi dak nili MOS pen kapre ke claim bangke 20,000 crores plus tentative ele la bangke tentative cost ke suring ko ya batok
ke tek ti lo hen sa pan ke lasu ku pipi ma ke claim bang ke da bang ke nanggi pulang te scheme wise ni dak atyar so nang piungji nanggi pulang te lahai ke scheme lo PPC ke claim ma lahai bang ke dak public works department men pima claim simple example lo MOS long tabe MUU tabe nili MUU ta welcome MOS ta bahin mana welcome apen alang tum baca song ta nili coro alang tum ban nili pene heno pupe lapen alang tum ban nili thang na pupe MUU MOS ta alang baca ta nili ki unana hormusi nili bangke pacini cokpo lasi improvement kalau nang theklong pada theklong lo bon hola dak jo tungpreng hamren dongkamukam haroghar atwar joyke ben celeng long nang yi phan 922 crores 92 lakhs atangka lakenon akam claim bom lo dongkamukam town long ta 4 line doji lapen ke haroghar ta 4 line doji divider doji lapen ke street light doji footpath doji drain doji lake 922 crores lai sivet lo la son si 2 lakh la ninge long te munit mo ko andakan kilo apa ko teno tinda om baret la si sisi to lai ge la si abuk lep sinang pipo to o hanaing de to piklang lai ko ana estima se klem mom lo an pui nangi pulong te la bang ke non dadak dok muka pen ho kajeronga lata nearly 300 crores lata non akam claiming pomlo la ke MOS MUU long tawe la penako Raja Gong Boythalang so Ika Hamren Thandulia Tawar lata nearly 200 crores lapen Hamren a town along bangke la son lo 4 line lapen ki divider street light lapen footpath den doiki lata non akam claim bomlo lapen ang partame oko borpung tarapung atawar 200 crores use borpung tarapung atawar nane tilolong den ni pan sida nagatak tong ponpon heklong lo sita ala so atawar tame body pe non bangke tender kore lo laso bangke non prabjin pe na kontraktor bang pangkeng pon po laso bangta non 200 crores plus borpung tarapung lapen BBDC atawar pen cenglok lapen ke habaipur pen ho dak hiruni sareli hiruni pen jirigendeng atawar kamklem bomlo bake pik bomlo amtereng pen rongjang phong atawar laida claim bomlo non dak tipu pen udhon sri atawar laida kam claim ik bomlo asondit akama ke claim pon bomlo lake ongoing scheme lapen ke isisia consciential lo 10 crores auditorium hall lapen ke la indoor stadium lapen ke dak gallery la panrum pet pen 10 crores 260 crores 26 consciency la tahala dak ladak MOS MUU long abe special bench ke johang lo lapen Karbiang Autonomous Council SOPD budget kali lapen nang parame science planetarium tara lang solong RJ kapelang ka lahai do theng pipen chenglok lahai tame akapek ka johang pen sikiban lo lapen nang parame non itum dak do bom town hall tame la tame MOS MUU long abe SOPD long Karbiang Autonomous Council SOP budget long abe la penang partame non isang mo ke the nailo multi purpose indoor stadium dake gym do yoga do lapen wrestling do lapen basketball do lapen ke koda ke badminton do table tennis do lapen ke lawn tennis do lasa court pangrum pen hotel do lake India long ta kompik la abe pusipu laso ta ladak non 100 crores dak ladak dipulong sidor kasa stadium long laben noris long ke the nai auditorium hall nona chief minister si pulo kangpur ba dak Guwahati tawe a capacity 3000 Guwahati long ke 1250 kola khetro ke latame MOS MUU long abe non dak 200 bedded 150 bedded hospital wala dak district hospital non tangelo Hamren long kang puchonat lo lapen ang partame dak non cancer hospital ata kimbon lo nan pupo flyover tame mane ke henno pu bang tanang do
nang pu application nang pi apa angda to ada ke flyover nang ne samu angdet pe na pi full line flyover jida siglai to ji apiar ke parking po garian parking po bojaran nang abe kerso traffic jam ke abedat po both side ke parking po abiar ta service road pudala jakta ke damilo full line nata angsong full line abiar full line laso ningka nang bong kapit tanggi ban lahaya sayang deng ta klemo dolang aporen opo cetan jite lasi ane eklem kle bangke la ke rat le pang saina ini pan akoy nang tia tumbangke utela bangke emona bangke 3 crores 342 crores point 65 lakhs bang lake MOS 1 pen MOS 2 jakan siklem pon momlo tapi an laso MOS 1 pen MOS 2 long agreement ateng pen ke nanda nang ilipin lang ini dolang lake common issue la tinta lake long standing demand long laso emprega men pen da ke do anda pen andam ke photo mang selo la pen ke hexer da non Dr. Dharam Singh Toro na kahai mata ICS first class ke paras abang pulo alang lita ciriain si autonomous kita movement ke bang la pen ke Kar Bianglong tame Profesor Manbom Profesor Angela Terang tama kami alang tame in the name of the autonomous state yang si alang ita pinial ni alang apa tiro tiben tame lo lapen ke nona CM ke hai tame laso autonomous state movement yang si Banglo yang melang hanga cham lo non Kar Bianglong Assam long ke wala so ke top 10 long si ke pas Bachelor of Engineer ke pas long la pator pangchuk Sirian si alang itame autonomous state movement long Elvin Tero na kahai mahita nilithan lo India mong ke top university lo JNU ke tangjong le tek thei putame ale sila rajas so kahai dong social media long tek thei pu alang pam dalang lita JNU ban sinangai pas lo tek ne tani liga tini ke alang ta international political science ke lo top university lo lak JNU ke India ke Jawaharlal Nehru University alang la Sirian si autonomous state movement long Dr. Sarsing Terang, Dr. Jointorong P, alang lagi spesialis kainita, dilhi sa curriculum momlo, tiolo, lason si minimum qualification ke graduate, ala sohot, tumang kro kahita nondo, Bharat Kumar kahita do, alang lagi tumanda graduate tumang selo, lapen ke uji timu kahai, dak, jo pa daso, kitia pani, nang sekolah ko, bina pani school. Hola nona MLA ke asal lang daw charli dunong lang. Alang li pinapanya sekolah master claim momlo da claim det pe na phi. Haplong government college. Alang li lecturer professor manlo. La sofi school inspector dalang lo. Iriyain la pensi autonomous sera movement alang da claim. La penang parda me non song mijit tame hele ke ot NDP long dodun lo chairman la pen apike CNC la bendera sang ho tum dame alang tum song trok tum ta am struggle kurilo surjorong para kahai ken chenglo khoren sing bia kahai la ben kang yang terang kahai tum tame am struggle kurilo la tumbang pulo political power come from barrel of the god hili amu pensi ile tuma solution nang chok ji ke song lo diel jang mana jong lo mohada than lo ke nili betang mata empregamen pen nogang jalalong cheklo joni si cheklo joni ra si Jel janglo, dari somaro kela suke rengmiu. Ada perang na itu man ke lain nang kupo bano wa hisap pom ke iki plang na odai ji. On na iki su dera pi jel jang nang ke chatu reng ndak tahai. Kalau suke rengmiu, breakfast dang pi anang lo ta anculong ajuta ko ta junlong nang ke anda culong. Andela pial ke theng long tiga cilut nang lo. Arai lasi hempre ka men pen ki jang tum da topik lo. Mohet korsing tero na kahai da than lo. Hempre ka men pensi je kaje chok kaje theng hem rit kaje pri apran ke nam nangan da dolo kar biaju tangalo abi pin hormu
Bidar tonghan pini ka pi. Ojeti munge pini cinang lo ke. Lake. Lahai jutang na klemet lo. Lasi masih hempre ke nang ni pui. Lasi hempre ka putha ke nili. CM mandat pe nili tuning rilo. Je hempre ke hang atum anon ojeti munge hai jatuh. La benola tera ke hai jatuh. Hempre ke hang atum an mohela. Forcing terona ke hai puason sin nili pulola sota. Hempre ke hang asong tum an isi cingrum nang po. Cingrum ram mai nang tum dono. Laso ka pedo ke phabang ke nili kaskom ke ase tum bansi nili hodailo. Hodailo lapen galang tum phata phalo. Pinan cetong lo. Hola dak karbila mera mai abari mau fisalo. Cetong lo hoda bangke abake cekroy lo abake sui kuri unde bang jui potum dado jakato pusi punonda ni than thelo lidar tongke. Aningoi lak tahai lahai lam than ben momane budlong tuti da tamni phasi nak koi ko tulira prang si chokki lasi nili koi ke lasi alang tum than ke sicara bari unde ni koi ke autonomous state te nang ne ekdom gelas tul nangi wala sota sign kuri de alang tum sinanga tham nanala support rang tum sinanga tham thank you lasi autonomous state nangi pulong de sibera tuar parti dhorom jipu pe pinang pole tum la sosong jipu pe pinang po je election na hot na chepa ye phan opene election manifesto la ken bon po ala te autonomous state chekroi dun system da joson be kai thulo atunge autonomous state amendment se thulo amen ta in the name of the autonomous state demand committee ken salang li election thulo la si anotin da to non la APSLC da me independent candidate ta je ga thara ke hai ma da to autonomous state isu ke to BJP da to congress da to lagi thuran tum da to autonomous state ke sita itum ke hang ji laso platform ang itum sibet tu nang laso sibet to lo pulong de hempre ke long bek ji bang nang pheri ji non ya no tin da belek ke anu tin ke hang na belek ke lapen ke mo khorsing tero na ke hai alam ti hempre alam tin terso repeat un po aprang alam chini ne ni congress po mota ni CM mandat pen ni japon lo trend ki hum japon da lo bang sui thok buse non la bida singlong pia ke hai da to lo cetong dam lo appointment tera khai jang tu lo ke prime minister ni tume congress ora ke BJP government lo ni tum dharna do de pe na phi ada memorandum pidam lo autonomous te reject tera ke hai do lo surjorong phara ke hai do lo lapen ke ko Dr. Mansing Nong pi dadalo lapen ke ko also George Milik tanang tun lapen ke dia ping mas lai dato do di nang ida do lasine amen usuk teron dato usuk teron dala so nang tun lasi ujiti mo kai tum tumal nang nune di lasota autonomous ni lama putang itu 15 minutes nang pisita itu umpan 35 minutes kena jatuh hempre kalam putak pin pura lo pilo lai silo second bangke oko BJP tun thuru bota niletum oko pin pura lo batai lo dunru pe na phi pilam lo lapen ke hoda moheda lang lagi pu khorsing terona kipu alam kalau so kipu alam ang kela sorry no ye BJP atum phan la solam putak hangir nangi kalau so ke thana bangke dispol long auditorium holo lo PWD auditorium holo lo dispol lo ni tu man ang hang lo West Karbi Anglong BJP District Committee, East Karbi Anglong Bharatiya Janata Party, BJP Party, lapen ke Dimauso, lapen Dimauso Autonomous Council, lapen Karbi Anglong Autonomous Council, lapen ke MLA, ke doan lapen MP abela Anglong sorke, MP ke la sorke, Biren Singh Tilak. Nang hang lo, hola daksi nilipudun lo, urun terang ke hai lapen ke puke, dake roton terong ke hai. Nang tumle pang dak pang prang no nang tumge senior BJP apot la autonomous tera puta ke nang tum resolution pot bek dang ipu nang tum pang dak no amat hula sohut urun tera ke hai dan je roton tera na ke hai dan je Dimauso district president dan je BJP president aman nili thul Ronjit Kumar Dasi nonge minister also ke BJP president Dilip Soikia MP lo nonke nili classmate lo MP lo also ke
alang like general secretary lapen ke Funi Sharma general secretary apen ke sosi nili ningelo thurpur sini ningelo ye el academy ni keruni ke bang hot NDA government kape bang ya phan BJP ya candidate panang campaign ni pia hot pola sota public election campaign hot autonomous di dalam pue ninje laso pike Ratnath Singh Joira Mileng ke bang hot tok mukalong laso autonomous di da puthak article 244A Joira Mileng banyong si pehai lo pulong te nitum NDA tum benke laki na implement people tata ninje ladet kali tapir gao general secretary lo sohot hala so ke BJP general secretary lo non ke MP petai thom lo ke manta laki Arunachal pen kula sitok jir pen ang lolo Ratnath Singh lo so ke presiden hala so presiden na teng pensi article 244A ke NDA government nang bangder lo pulong te nang implement people pule people sin nang pipetet punya daksi ninje dun lo daksi nilis kan ninje ada nang itu tum do pulong sulcong par kainan dun benang kang yang kai tu di do so ala omor sing saka hala dorsing lo kai tum tu hala sini li ninje lo lasik state BJP benta resolution enangji di article 244A ke itu umpana implement nangi lagi nili clear sini lasi isibera solution nili puye bangke isibera solution ile tum movement da claim lo SSC Kaskom da claim lo SSC movement ke chengsi 12 hours si bond non Dr. Dharam Singh Tara kahai tu maning doi koson bekai 12 hours kangkil tolo घंटा kiri ni kangkil ke pangceng lo movement ke 36 hours 75 hours 100 hours Kaskom ta nang bondun lo kiti jang tum to pik lo so movement ke clap to last ke ko amsa ko lakali MOU cetok lo 1995 1 April last MOU teng men ke unelo apo itu ko hili par phang nang po pusi hala sot KNB la pen ke KPF nang seng lo api ke UPDS nang seng lo alang sumda cetan pen si api ke alang sum kiti jang dolo police army CRPF pen cetan lo alang sumta asopil the pen enana ke dar sum ke dam nang lo lata MOS uta chok ke dar lo la sopi ko song chok atum ta hili auto am sagul kurilo hili par phang lo itumta lapu alilo hili otuna UPDS agreement achok kelo song chok atumda mo alang tum reply pipina alang tuma am sagul kurilo je song lo 2021 achik aningan alang tumta ko MOS 2 memorandum of settlement alang budget tok lasi nili ke puye ke halata chut jedalo nili ke puye banke non all asamalo delimitation ile tum am sagul kurile pin pen bon be pin pen dharna do te pin pen procession nam de pin pen kachuningri pen request kuri pen apong kachuningri ten pen ile tum bes kar biang long je itum seat elimination hor isi MLA seat nang batlo kali magalang lata laso seat ta ST ja bison seat inglong aso to mansil aket tolong jadi lata la pen ke nilfan doktor join turong pia batai lo nilfan angapo yen nang lem thala budget preparation aja kong itu mau hote MOU ta ni lagi pik lo kita tunje det lo MOS ta tunje det lo ong ala Elvin Teron kai ta ni phana pulo ja budget preparation aja kong konsulong abi state government men sinang tiket kopi piasa yang deng claim ima Karbiang autonomous council ka ting turu asai dengan ke claim ya phan state government men sinang hok ati lasi state government of power la bangke ceban nanggi kapeciru jire ceban nanggi buat teng bensi de budget preparation aja kong council long nanggi autonomous council lasi nili junuriya teng pen non ningkan ini lo non chief minister ben itu meeting ko I think sai pen budget preparation aja kong ke Karbiang autonomous council tong ti itu mana sih lapen direct funding nang pinanggi central government ben ke bangam de MOS package ke
maximum ke central government ben sekitar 50% central government, state government ke lah ke state government ben ke bang 50%, central government ben 50%. Lah si direct funding nengi, dia nisit ben cenglo, article 280 tangga ben cenglo, article 275 ben cenglo, lah ben ke niki ayuk ben ke banjia tangga ben cenglo, lah hai tangga ke banjia tangga an ke central government ben ke direct funding. Karbi Anglong Autonomous Council ben sinang sinangi pulo nona chief minister panchuniri pen alang likiri tenang tok lale chok de lo pulong de non MP ke hai bang parsu lo pulong de litumta toy dun lo pulong de tak chok de tahai lake direct funding bang lasi autonomous era putha bang ke alang li nagar ju borsing lo phara ke hai alang li potang lo ete alang li karbi lo chang le song alang li tame ni likaja puber yuri sike hempre ka hot non alang litumta nilipen alang lita chobong lo kese hotke ili tumta dak tiar char pulo dak rong ni hang along kita iltum ting honang non MLA dorsing no ha kai pe non MP Omor Singh diso ke hai hempre ke SC ka kom ko joine lo Omor Singh diso ke hai ke dorsing no ha ke hai para pu ha lomen ke bar ete apung tang pi ke mat ya itasi ke tipeng ta ho lasi nilipuerlo lorge ching hon thu lasi lasi nilipuala ma ke la sono autonomous state ke hang ike sigara solution lo itu je 1986 a movement ason itu bit nang nelo itu mang mong ciputot nang nelo karbian nang mong ching nek choi nang nelo wa jai ka thara pula ching nek choi nang nelo itu mong ching nek choi nang nelo ciputot nang nelo ning si pet jong si hang lo long te la pen ke autonomous state a phan jong si hang lo pulong te non PGR ta highest budi seng neng budak se ching bai lo kente ching bai lo ko da bang kya ko PGR la ta ako kar bi ching rumah mai kok le ni rata bata dunde nili konsensia tum kela pide local committee pide nuno kar bi tum se ching rumah mai pot nili pununde tala tak tak ching rumah long ako tunri po pakta tu kente social media lo ke teknologi Hola ka tunay, te pijar ke pung manda ko ke chich pulang mat. Tata isia politics lo man kala. Kalima kala mata. Lasi ile tum ke chok ya no tinang to tahay. Chok ya jini ni pupe. Nilimita ka chok ke data hay. Lasi arnam ninge chok ke arnam ta tu upe. Kalima lang. Mana ke jisu ban ikro itu. Mana ke aron bari mikro itu. Lata Kristen ang mong natupik, hindi ko Baptist do CNI do Protestant do Presbyterian mo nang ang elvin. Okay, ngayola athar sa ho kala Baptist ke jayega thar ke. Tas kasi tonte do ditumla aron barim ke kroi patumta duole lukimon do ko hola halong kihudo la pian ke ko kal figa pijo do lasi ton edelo lasi laso ka pe ton dia bang ke sungkru. Lasi ni ver ke une la ke kari jang lo arara anu tinta kamatha kau kabar sigi aja kong yang tinta tunai non ke mana pan koi lo ke nang hembrek ban dekhe ethe dake 500 plus amunit 547 plus amunit tum ke innovate MP nar juji mana tunta 547 plus amunit tum MP ben si innovate amunit so yara ke nar juji lo nasi le tum abang ke ka convince ka tuning ripen ka pe kroi pen ka pichun las kinanggi lapit ka cingri lanang po las inana tumhan ka do ben ka ci sorsa ke nang nelo ka jipun nang nelo ni le tuning ri bang ke an elektron ki kangom nang bopo ni elektron nang bom nang bom pon bang mani lahe ke bele kalam lo lake lahe ke bang ini ne ke hai tum hai por em tum rempo moha por kai tum hotan nilita ni rahi kai no hot pulong nilita wartan pulan sono hangda belo lake lale lake ratu aja kong sido lake itu mong silang selera ke ale bilo thangda nasi nili choni ria bang ke empe gyong si nanggi pulong te ile tum kar biang long rat ke do an organization ke do an lapen political party ke do an social organization ke do an intellectual ke do an empe gamen pen ile tum ke sorsa se det pen kacing room lapen kacupekeng lapen kacipiri nang isip ke nang sot di choni ria Churo parlo. Hai nang lipan. Nona bang ke question answer bangat form. Verji. Bangat form verji.
Committee. Kathar Sangho. Oh, Kathar Sangho. Ancur apa dah? Lah, kacing dia beda lo tinang bang. Kalau nar juara ke pulau mati ho. Francis Lapuson may kitik of press club mana kiri di parti itu. Jadi exhibition bang lain loh. Alang di si aduh ke yang long tapi press club yang long ke tangkring. Nali pima question kali ini specific. Ini ke forma question alang di pantai. Number 1 ke lain loh. High Court pen ke high tang paragraph 2 to 7 labang su voter list ke selam je phang governor nang chidon nung dede puno amani tu governor nung kadam no a file hada ke governor nung ke nikal nilai maso puthak nang comment tuang si panceng pako number 1 number hinya ba ke len pata di mohenang ni tiklang kono alada 5,61,576 lake nang len pata di kono lasong bong pen 10% ke non tribal at lopan len pata di kono 10% ng sila kada lo puta 56,157 lana ba puta ke inlong astu kaliya ng pata ng nasi la within la 50 years ang bong bago na hindi bong 10 years ang bong nasi ini tu la nalimutan ko mo hala para siyam at chairman barin ato mapagsi di pong ba okomya hindong dia to mapag asi maso putha la pen kit ho mabangkela hello autonomous state ke kadu kita ning hang pulo kadu kita BJP tungga nang people pulo rasna kita LKS lagi Abisha kadu kita pulo te open ake hai CM Barin Joton be ake hai ta pulo joy autonomous state ke palong Nang Apo pima si karjuan specific. no ni akuisyon na bangkala hello nang nito BJP tu autonomous state ke palong dia pha ini tum thegam long nanda mo nak Telangana tu MLA tu macam tu bang ci resign nang ni tu pen la MLA tu mat par resign pen katu kami ni si pen dat Karbi Anglong Autonomous Council apale ni tu dam kali MP alam ni tu dam kali MP pen CM apale ci resign ni tu kali MLA apana ni pen itu autonomous state palong da prang nang kumali tu pen nang par ci resign ni ma la hello pardon Halayo, hapu, hala. Kelapuan at mani doik ma jong sepamu. So di ini ke paman pen itu kado ke pana panggung te pana nang kisan turu lo lasi ke cengsi ni di Dr. Tururam Rohan Sian Parapan Pagri ke dah lo 90% ke long asop 90% long asop di kan long asop ni top long kan dia tum dep alo pot ai son lo lapen ka tum tu lang dang di long autonomous council long dang tidur pom Land Revenue Secretary Chen Sing Rong Pi alang ni aningkan file TV non puda nilai ada dolar lapuson lo de aningkan parbong kar di ko ala kota de dong ko masih alang ni pan pilo nang di kang sai di Anto. Hapuyo. Lapuyo ar Kalau bangun Arjuna. Apa rencana kon Arjuna? Kenai pan Arjuna juara ketiga lo rasa. Rolo. Sihomu tak biasa tapi bisa kalau tak romai dah tapi sokong
kali specific nang pilo point point. Weki la constitution na put hak doik lang itu long lang itu kali lo Pak Judik nang punang tahu ante Hola, Antong yung dito. Antong, yun. Tera rarinya mo hola ke tera ong lo pusikali dan semua lidah deh. Patinggi lah tiget ini dalam ini jenuh kayak tiget di apa time mata apa pun tiget itu gitu. Asli itu kan tiget technically teknik itu apa itu tentang tiap tang data data peklang itu. Mate tham sudah nak foto lah itu tentang. Kalau mereka break lo, nilai puji po bangke tiget ini dalam bangkali kita just met medical college lo jong film langdam. Kalau tangke itu kelak atum dak ration card kami tum do. Angke la sore son card kami ajo ini pe la tum ayushman ti ni abi ko la tum idi long ni tilang ti job ni tapi tupan ini la tum tingon long ti la pe antak kar biang long lam ti ko la daga bang ti ma kitlang tum bang ration card ni tak tu tum ration card abi la tum panin tha amati kitam tang tek long lo tum kar biang long lo la bang ti ni tak ke ji tu ni no party lam da ke tak ti apre party lo tu te ration card abi pe lo ke ther ke ha tapi dia bangsa solam bang sikupir lah, non etang bang ken kelo, atu ko be panga kituk kelang lo putam a party from nang tin kan respon card bang ikon ko lang ken. Ayuman ta pelong ko bang kelang iklem ko te ken. Tapi akapre ke ni tibel melang ni jero. Jogi po. So kumain teh Bikrom nih lang mah. Kali itu nang nih no, nonton elektron bitung kan hanya ini bukan. Bikrom. Specific ulo ni regarding the normally 10,434 square millimeters na ala dapat ya bago laga mangungi la revenue na jang solve normally a court ko na specific lo tapi punar technical pen ke hang nang claim ma na balen na pakanta point number 2 people are representative not the elected atundu elected members to see the voice of the people they are going to represent what the 11 lakh people of Caribbean law. Kamatha, kala bangke article 244 ni than. Ulo tangte nang litu mandate kelong tum yong si ha da ke hang na ja kong awelo tangte nang litu withdraw etra hot regional party kar Nang order. Point number 3 sir. Sir, point number 3. Mana Bikrom please. Tumpan order nak please. Jaga itu anda MP jiren atau MLA jiren order please don't order. Please jaga constructive defense na order you itu mata munit na apa deh aku itu ninja je bupe macam kan as order pin discussion bukan jaya kata sama presiden order nanti nanti jiren ada kalau yang lo raptum itu mana apa itu jiren ada jiren di kok kali saya ini cuma MP umur itu ke high pulau lain lason constructive ini neng jaga keteker itu bangsa keteker ini no kita keteker ini bang ta kan keblo siam gimana tang IS, IPS, ICS officer tu nanti fancy ni andal. So if you all don't want to listen me, then I will. Lason nang ninjeri order kiri, nang daken nang request lo, this order. Aku punya election bangki aja sih tentang itu. Sebenarnya ini ada fixasi ICT lo, ICT card di by election di bulan. ICT ni bangki sebenarnya ke sebenarnya discussion. Peneliti pun akan sebenarnya ke langsung opinion di kehan. Sir, last question.
Last question bang lain lo sir. Ili tum amo head jong MP ke hai tapi kuat lo. Ili tum ada House of Parliament lo. Tapi 1/3 majority dumi kolam lo. Definitely 1/3 majority kita lubing alam lo. Ili tum representative masih ini. Ulo tangte as a BJP MP North East along MP tuan ke tinggi sungguh mati itu mak masih nak support. Mati nang itu dak North East along ke regional party size ke hai potong alang itu macam kipon itu ke guna untuk mata pon mak. Last ulang nang tu baklar. Thank you. Vikram bela pang ceng nang ko. Mana ngi ulang. Ngil ta nangelo bo. Document ke la dak Apor alam dado ile tum son si arju jodai aphe lage party meeting ni depo apor ile tum kitik Mohet oni rita arjuta ni rita. Oni rita arjuta oni rita. Oni rita arjuta oni rita. Non nang tuma kathal sang hosi kulong atau pik pena bere na arjuje na thangan ni. Lasi arjuta alang dako alang nai pukang ke pidingare nang nelo puna tung na arju bom lo pulong te nilipana arju biat pulong te. Non hala Dr. Dhrom Singh Trona kahai dolang, ujiti mu kahai dolang. Dak ke hola dak nelo list long tung dopik lang tung gen te ko pulon te. Nilipan ge mola siaman mesin ni dia. Lasi Sigada party lo pot Vikram pen angtong la here reply pipo engke mohola inut mane la so sigada party kali mas ha ente kali nirita ente kosono nang lipuna la si Vikram anse reply pipo choko bang somtang ke choko Chok lo. Question ani ke lo non alang li bang reply pick po la hello. Apor dado lo kiche ingut pensa house rule ile tum tang dagik lo. La sorting pulote question da ke thomben ni se malang li ki proposi il tum ani ko. Lasi please maintain discipline decorum is maintain il tum dake ini wrong rocky situation ali. Vikram anse ke hai isti bang reply pipo je autonomous state kapelong ye bangke lake kecing sige mama government ki rules kalau government kacari atum bangke cabinet decision enang lah cabinet decision en po after cabinet decision ini article 244 appeal pon po la sobi parliament long kacing we je phan penel ada parliament long kacing we je phan business of lease long ke thapon je phan President of India Bank SNB po. La kibinera di isona tengpen. La so kibinera di isona tengpen. La so autonomous state bila putha. Parliament long discussion do po. Discussion do tepen pulong te 2/3 majority lo pulong te inke autonomous state bill bank ke Lok Sabha pass. Majority lo pulong te. La so phi bank ke ko Rajya Sabha pass nang lang. Rajya Sabha long da ko pass det lo pulong te inke autonomous state bank ke long po. La isi lo lasi inuet MP bangke open nilinge lo ka convince pen ka chudungri pen government ban ka pekroi pen autonomous state appeal parliament lo ngepon se pononi lada katung pan UTP union territorial GP ke la ke inuet MP lada ka area thepik 1 lakh one lasi hola da inuet MP si BJP long dodong lo pekroi lo convince lo government long bill pon lo dak UTP lo Union Territory lasi dake itum ke Karbi Anglong ke Inueta MP Karbi Anglong West Karbi Anglong lapian ke di Mahasau area tepik iltum area ke bigger than Goa Sikkim even Tripura also Tripura ben same 10,494 square kilometer itu banget 10,434 square kilometer sita pada kayak population dolo Banglong lok lo lapian iltum ke Sikkim men ke iltum ke Piola atau 7,702 square kilometer lakian Goa bang ke 3,019 square kilometer pon panela lasi iltum bang ke 10,434 square kilometer Karbi Anglong di Mahasau lapian West Karbi Anglong lapian MP nubet lasi ahala so kape kroy neng government ban kape kroy neng bang ke kacuning ripen ke bai pen pohatan ni tham number 1
Number 2 abang kenal question lo 10,434 square kilometer itu mah boundary ke itu mah dui ahoy abang ke itu long le pelang ahoy ke laso bang dokok pu abang ke nilile fil kedam kali mondol SK yara tim tum sikidam pula so along leke pan itum lo pan ala pan dolo guteng angton lo lasi ame presentation nang pinanggi pulong te konsil along nang tum bango dake abitaji presentation konsil long bango nang tum nang langno dak budget 11,000 plus ko la so posi kodak bang itu man ke nilipul ke natural boundary jato pula so piti so si itu man pan pusen nge hopati nala so ke atum da bhare nam bongkrui ke do ho so dia boundary bang dam de jata hai lan ke nang hawa lo dake 62 area lo pua la so nang ke ho ting Pegap 28 ting pen la dake 62 area lalo lasi laso posi la tunang tunyong si laso ke patche da presentation nangi blog te mola konsil wang ma nomor isia bangke lahina bo nomor ini lahina bo di a chirian ja nai chirian da inuve time pi chirian lengke lake bang nang kiar je 547 MP do akori election dolipo konsil la nitum chirian la po konsil ang tanilitin hot lok autonomous state resolution ke pon betai ke thom lo nilio CM mandate pen council session lo betai thom lo nilio autonomous state ase la pen LCC ota joson bekai da pon lo resolution dake chok ke te la si autonomous state jong si chirien et long yi plong te wala sorry intellectual tu bang sel chirien et poke inweda MP ban ke bang yar je la si kaching ki ga che than mohet khosing toron kai kusi song ke doan student organization ke doan civil organization intellectual ke doan lapen ke letung political party ke doan ta isi vet dolo plong te autonomous state bang ke hangji abang ke letung bang ke joy ke ji atwa la ino moeta than lo ke te chok lo bo clear lo bo te vikram clear lo lapen ke mohet angtong kia ke hai pulo dak difu medical college lo आसमान भारत काट केलोंग ले तुम पिनान दो BPL केलोंग ने ये तुम सी APL लोंग रो data ho doko ke ti hai sedang nang li pulo party panesi ti pirong puti bang ko ye pi bang pi pupu jadi le tum ke आसमान भारत akat apply ke online lapen ration card ki pi ration card ke doan komama kar bianglong ke doan ration card kabe BPL 50 tum ke lake ration card ke tum ke o anma party pu pepin dhorom pu pepin sin hitung ke pilap bahai da pat pepin lasi nangli nane dokok do pulong de nilipan with proof nang pino nili laso ke check ye pan nili bori pon fokus nili ang tong ki hai pan patini tok tok po yang pualang li ninje lok ke sangon ajan timur ke hai lang li pan Paragraph 2, subparagraph 7. As per 24 plus organization PSL sila case PL 24 plus तुम सी PL case पिलो case की पिया हो लापेन के case पिया हो ता नहीं चराब दूँ लाका चराब दूँ के मुझे जाएगा था तो नहीं पता चराब दूँ लो लादा कपी चुनजिया फांसी नहीं चराब दूँ indirectly no mopen ala coursing teron ni puaho si backdoor pen atau backdoor pen karba lo chara don nasi hodak PL case pilo je separate electoral rules ka tiar ja provision ke do as per paragraph 2 and subparagraph 7 laso teng pensi nitum phan separate electoral rules tiar nangji laso ka tiar nangji bang ke chairman ke prangsi ke Orienting be fancy pila malas ke chairman karena tu mas konsil. Malang li pulo chairman pot neki neutral menit si tunai pun ni neutral fusi morsing tim mo fancy chairman pilo. Member secretary ke Elvin Teron member ke Dr. Jointerong pia kahai da tolo. Dr. Dhom Singh Teron kahai da tolo. Dr. Mansing Rong pia kahai da tolo.
Hina dong pinon kita la papil teben damen lo. Karbi damen namai presidan hola batolo. Partner dong pa ibu komen kolej sa principal la tatolo. La ke Dr. Robinson Tero non aptang dak ibu university campus kita non ke avilo. La tatolo. La ke ko dotulang Nobin Tera ex principal ibu komen kolej. La dotulang Sar Therong Hi advocate alang tumtik yar dik nana port NC nilipan ng summit nang summit pensi ang tumlang chaplo ng summit lo laso apo tek do ya lo laso teng benili isi tu perai pon lo karbelo autonomous council ke thenai ke isi lo state government central government lo ke kipinet isi long di so NC laso teng benili ko sesong lo test lo Teson long pleset pen api ako nili kono long patay kono long lodet pen api o pipo sila so ponang le lerek ma pula so bangke ako kono long nitum tidam lo MP nang dun lo MLA tum nang dun iklo tapen MDC EM tum anda nili pon lo lasila hai abila bangke ni potay lo ke Council of Minister hon potay lo ke Council of Minister ke Karbila Autonomous Council ka di Council of Minister ke Cabinet hala Cabinet Governor ka patay ta as per Constitution of Article 163 tengency patay lo kontra do tidak kini hala kini pakalo sumrong hangalong si hongge sumrang tiwaye lo sumrong hang phailong si lo niliget hala support pichu nopu nili non lumting trona kai da do omor sing giso ke hai da do bijak tok pi kai da do kachirong pipi bai do da do sumrong hang lo je kono pen nang kilo pot nang la so teng pen improve as per regulation and issue order accordingly to punu pun person amalang to kede lo akoi pipi he to kede lo akoi ching bai lo arboretum lo 24 plus satu ching bai si dakan ni tutun lo sumrong hang da lo nili da lo ching bai rapat lo nasi alang bagi elalong patai dia Law Commissioner do dak patai dia. Wala dak pensi nang kiru ide dak ngawan ta. Toklo bongke. Jong si ka patai ji record nang ji pulang te nang li council penap ki li bang jadi penap dita jadi penap di si bang record ni. State government ki li an ji. Aso file number la pen tiang ton ta tipo. Toklo bongke. Lai si lo. Kini bangke nang reply dak lah. Telang. Sini tulang. Kali lah nanti lang ket hom do. Ongare tangi mo. Nang reply ko rang ipan dati ni. Nang li hola yang sirong pi file pen ningeret palam do mati. Asalam ni Indo nilitati ni pangkatin ya siam kali han. Kasi lapu rajen ket hom do. Are Allah radan. Jog ibu. Mana nang lipan si paprang ni. Ini. Hai. Isia bangke 90% tumsi inglong aso tumsi long le apota ke long lo. Kula 10% po tumke inglong aso tum kali manela ke lionjia ilimutan lo. Kula 1952 aprang men ke dotum. 1951 aprang tum ke dotahai pa. Nane lomba say for example. Jake karbi tumta bangkai pan duduk. Non hola dak inot midigala long inot kedo. Kami departemen iklan nang. Apply iklan. Midigala long iklan. Ha? Pongkos and law. I am a sorge also. Karbi pisi also. Karbi pisi kan. Also bane karbi pile hai. Pongkos bang Jepangri lo. Karbi pisi and all. Ani koi bata kasu ni aji. Dunno hai. Kira je. Karbi pisi ke pon lo. Karbi pia men silong lekin now. Lason do. And gehola glass corner. Hala sonju pen Suresh. Latum ta pisu ket ba. Lason si lason da dona dungola.
asilo hai kutiang ton nangli pulong te nang tu benin yinak konsil bango pada kala tu mondor tu mendahang po yaro tu mendahang po apian nili kala dak nang pana pakini po jogi po jolo mo tim sao lah ini lo anto lo banyak di jala alang pan arbi ya artikel 163 paragraph 20 ni sini lo teko paragraph 20 A B C do E ke lake nang kacar like constitution political science lagi kali ba constitution law lagi kacar kali kita kacar kali today bikrom nang kacar li sini lo nang kacar like physiotherapy kita kacar like komar lasi paragraph 20 long keto ke piloma ada ke E ke do E ke not kacar hill district B ke Karbi Anglong district C ke Bodoland territorial area jake paragraph 20 lo lapen paragraph 20 long dolang M lapen hala lapen ke close ida lah mo pen hala human yang tanda bang kai ko hol pun dia kai mo las alang di panen mani ko hala dolang ni alang lah lasi paragraph 20 lam te aklo salam jithanji pulong te jake jak loyar dum do Elvin Tero na kahit am dado lagi loyar kali datay alang tum benda ko nang yar jogi bo ye pana par juong de lam ab sisi ninjere tu anda pisting tam tu ge nang pisting re tu ye thani te hala ke dolo en ke non ola nong ne lam lasi ko ana banga ko as asotum kelong le pula bangke ni nami pana pikliar po ini konsil dolo pulang te ala solin bang no Muti mong sama pen bango ladak nili apor nang pinay na tu sope ateng tadi nang hang po an si kelong mak suari binu sar kursi ala amen uti adata nili kiat po jogi bo lai silo ginie bangke en singrong pihala soni si hang det po nang li file pending re upia po sika pending ma gila soni ang pending re pulang ten nili arju po asopan arju pen nili eksonen po joglo Aino lah so putak nili reply yang pilo mati ni sini ada pulau ke lah so sini nili pulau non sini we pulau kan lo ke ni ta tekere kali dat mati ho sini ada lah sidang tani pun nang lipan ko konsil long wang no sal kuruk fis mondol SK kalau tum sikela alam buji lebo biasa ngone kali nak kali alang lipan ni pulau ni di sini ada pun kan lo mati nasi sini ada po mondol SK lapen ero tu manhang po padak nang tumbango lapen timung sangalam da sini ada nasi ni ala tumpan hang po pulo lapen nang lila mo pudak ta upia po si file pending aret ma naso po nili arju po naso ka pending de jeje phat nili nona bangke teknolojon thomang bong offensi nilong le potaro ni po pulo jogi lo Lasi Juro Parlo. po kiek bende nang li panang po kalau dak biasang honon XEM lo nang di next ceremony nang di dancing biasa hai pan juro lo de lake fixidul area ke MP pen MLA si dake inglong aso tumpete tulong le poke MP pen MLA si dijap kitona se MDC bangke dake paragraph 20 long tatokte reservation bangke non 26 content sida lake open for all dake reservation nabe lasi kodak ma keto nang lina peklang no la bangke itu mo ko pan da bangke ra close it long keto kala soni no dak ABC pudo ilong lo te nang lindia citizenship lo pulong te si ke nang liong si putars lo pulong te si ke nang liong si kan ko ra follow pulong te nang li konsil election da ala close it lo nasi mo evening session do na ala so le ala tunap kam na clear tunan lihat ke ni ba problem
好的好，这个有比赛好。 Donde la pulo? Donde soy por la banque? Doiglang la constitution alam kita thanji balahai samet doiglang afternoon session post lunch session doiglang intum doigji kasi turopar lo Dr. Tuliram Nongham CM alangli penangan radatum akoy gipi alam penang clear lo la pen non same kopi ma nang litum rat pen kewang alam same alangli baklarik lo kasi non amang break iknang Kontai sirachiti mapani le tum break ikpo la pendete dotulang o an sistem daksi ka joka beman kitik tolo hola hong masi la sila sopi panelist do iglang ake hai ojit timung ake hai surjorom har ake hai tong biji ting tikadhar ake hai rijak dera la pen ili tumlong dotulang Dr. Dorom Singh Teron la pen Elvin Teron la salang litum bang frog do iglang la si nang litum sistem an chudet pen hong sido hik kontai sirachi tim